Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyam krompo twedi ampo boade. Wo boade yenyam kese Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah. Amen. Adofonum. Ena mosum for apostle kwajman. Ena topic obade ya wese memfa mbrem no. Ya to di se hwe yie. Awon sanche ni bi ho. Heno bi emphasis anano 9. Bi amfa bansere anano Bible. Topic ni say hwe yie awon sanche ni bi ho. Adofonum se mo begie di a na mbati de mi kanyase a wonyankopon amfa gidifo yenyina so enyan sankyerene so enyan sankyerene no onyankopon twedi ampo yawe wodi yen gidie ko gina so na se kekanu nko adi a enyanka mum yen hunu sanyanka kristofo ye bebra gu kire se ensankyerene bonsam timi ye bi. Oh yes. Etu onyankopon amfa ye gidie nyina sankyerene so dia ene na tie ba be kasa kirewo onyankopon ma warn with the book of Proverbs chapter 8 verses number 4. Read the Bible for me. Proverbs chapter 8. Bible verse number 4. Bible nkasa. What's mum mereme ena metie mu ena na obade nyankopon na apostle ko adwuma so metie mu akere mo me ne agigi mani pama mo tete kwa wana adane tete kwa no momani no na mom kwasiafo na wana pese kwaso dane nkwasia no munya hunumu akoma wansam ne de ba no muntie apostle ko adwuma be ka asem emu da ho menum asam no manum asam na bie ade nsem atene brega na mai no kran na firi menum no kran no obade ahya mesa menka menum achiwade eni abode fosam eni za menum nsem nyina enam tene na ba tene de kwaso nyankopon sa menka ade achinchim na chia ebi ni okwa adwuma nu yeti muntie me enti adofo muntie okwa adwuma moye hunumufo babu moye hunumufo ababuam mo atetron konko na se ene topic ni say yenhwe yie awon sankyereni bi ho. Yes. So because as on say sankyereni bi ho no na je sankyereni bi mu awram sankyereni bi mu awram matu di sanyema na chi a na so hunu nyame a oboa. Yes. So this anyem na chi na so hunu nyankopon aboa. Matthew chapter 6 verses number 33. Gwan Bible bi yanko. Matthew chapter 6 Bible nkasa verse 33. What's me nkasa? What's mo nhwe osuna henie? Onyankopon se me ene we nhwe dan. Onyankopon henie. Yenhwe onyankopon henie. Ene ne trene kan. No de ya kan nyina beka ho. Ya kan nyina beka ye ho. Yes. Adofonum mom yenti asie hunu se enye nyankopon ko na ye nsankyerene. Ya wi ade bi wa he. Onyankopon ma ye warning wa ma ye ne mu do. Hwe onyankopon bo soro bo asase. Wa hye nkomato. Am ye hunu se nsankyerene no nkunto na ye. Na Satan ya bre. So no be wili nyankopon ma. True nsankyerene. Ti se wasori a wokọ no. Nsankyerene echi na udi kwa so dem wode a. O se hwe na yenie. Na tire ne kane. O de yin abema wo. Na de echi na mudi. Na ko nsankyerene nyina firi nyankopon wa. Anko nyankopon ma ye 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 Bible nkasa verse number 1. What's the year? Edifiasam. What's the year? What's in chira pa? What's your word ban? In chira pa. Ya wan chira papa. And in chira boni. And ya wan chira boni. Adofo amutie me na. Monje ahomhom nyina ni. Me na me chira Bible. Me ye printing press. What's ye anya ahomhom nyina anya dan. Eni. Adenti ahomhom betinya ye nsankyene. Wo pensankyene to be bro mai wa no. Mu chin dodo mrante ebi mu chin dodo. Yes. And we wa ben. Anim say dwani si just na be no wan to e be hye. Yes. Monje ahomhom nyina ni. What's ye anya ahomhom nyina ni. Nemo monso ahomhom ni fe. Koso anya dan. Enhye. Ya na koso we de na anya. Se efri nyankopon na. So be de omo ye ni free nyankopon na. Efri se wan kasa ti dem won wadwiri wo nyime bi hu anime bi ani wadwe nkọ. Yes. And so ti dem won ahwe me. Hwe so re manim. Mama bo ne kasa nja. What's efri se? What's efri se de? A default for bebre amewiase. What's a default for bebre ba ye nsankyene ni bi. E di nsankyene no mu ya wan hwe ni ya. E ba wadwe se nyankopon nti. Nyankopon na ye nsankyene no. Wo kodi wawu. Yes. What's if a default for memory? For baby. Oma be wiase. Yemu ni emu nyankopon. Yemu ni nyankopon hom. Yes. Ni nyankopon samu hom. Se si nyankopon so ne ba
Yesu Kristo oma ye warning obi frasase so akono Matthew 24 verses number 23 read the Bible Matthew 24 Bible ninka verse 23 o se die ben yo yetio obadi asem onipa ba ne ba o se onipa ba Yahshua Messiah ne ba enna so obi be kase o se obi ba sase so o ti se so fo bi sha wa ben wo ha hwe Kristo ne wo ha obi kase Kristo bi apie ba ana wo ha ana so fo bi apie ba mujidi wa pie no wa ben enjindi na Kristo atrofo me na mtro Bible no Dabi me printing press Dabi o se Kristo atrofo ene adifo atrofo be sori ene adifo atrofo be simpacho e de be ni Nyankopon ka fa omo be se kira kese me na mtro Bible no Dabi o so me dey is se kira kese ene ya wawade me pacho okas say Nyankopon ko na be ye Dabi pacho sanka obiam no muntie na nyam mtro ye me printing press Matthew 24:23 Matthew 24:23 o se de be yo etifia sam o se de onipa ba ne ba onipa ba no the second coming now we are waiting for the second coming of Messiah yes Bible no me it's so be kase it is obi ba be kase hwe Kristo ne wo ha Kristo bi apie wa ana wo ha obi apie kro mu wa munjini men jindi na Kristo atrofo me na mtro Bible no Dabi o se de ba atrofo Kristo atrofo Kristo na info na bo Yesu din ya Kristofo it was mu na atrofo ni gu ene adifo atrofo be sori difo den atrofo be sori wo be senchene kese pacho ti ayi ya de no kan nya na mtro ye Dabi esi ti wo din senchene di achidia wo bato mu agu yes wo so me de ben senchene kese me senchene akese ene wawade ene wawade o te se awawade ni kra de mu nya huni ensenchene chidie be na di achire bi awawade ti che se so senchene na wawade yes che sa dia ho be dey e be jiriwu na se betumi a na se betimi a omo be dada omo ye yi omo po ejije be no mu di be wi ni Nyankopon man senchene ensenchene obi edi achire kwa so bi o enye gidie no wanye ni no ko ye wansa chana dwe no ko ye okọ because of nyeme bi asofo ne ye e man hu ni se asofo ne ye very powerful that is the reason why they were them enye repentance di no watu hu agu so manim wagu hu asu wonye ko pomfa ne sanka wo mi adwiri ni omo ni so nda mi si bibi na hedan ajejew bibi jejew mi si the topic ni si so hu ye won sanchene bi hu papa Bible ma warning twazo waso ambe senchene kese waso me senchene kese ene nwade na se ebetumi a na se betimi a ombe dada wona ye yi omo po na Pentecost fo dwane ko Assemblies fo dwane ko Pentecost dwane ko omo nyina ko gun ko fo jesi papa wa bin tatare di bo to wadum na yare dawo e wo nyi pedua mbayira na munim say boy APC a ade na mangrove nom momfa ko hospital ni am prescribe munim say ebo eye paracetamol na ade na momfa ma just di bo to anum utafre wa o bi ebe awo so no ade na momfa ngu konkom na momfa ko food and drug board na yam fa ko hospital ni am prescribe ma kolebu ni 37 ni region hospital ni 37 and your friend say Confanoche hospital Beji bowe tafreon yade bia wo mbebe yira obi atafre wa hunu wo kuse na se no bi dimikaba media ko woni mchesha asofo ni na hyehyɛ woni mchesha ni na hyehyɛ ade ti don kwa tafre ya wo kwa de tafre bo no bibiansi wo nyina ya za yes anke se betumi a na se betimi a ombe dada wona ye yi omo po wo mo be ye yi omo po me wia na ene awia nkrofo bebre ensenkyena so fo bi ye ni TV so no awia nkrofo bebre my brother mama ntrati sade na mo twotwo ba mi so me nyehufo munya sansan fo kwa me matra pito matra be careful yes oba dia man ti asia amen hwa ba mu yanko o se dia makatra mu dada me Nyankopon ne ba Yesu si waka dia na dai ya so me si aso ma warning dada it is ya katra mu say what ene ga na me ma what say obi apio o wasira so a obi apio kro bi so a monko me na me twa ba bu no woni mi se mo ba konti wa ma mo warning sama mo nya dai monko wa woni mi se mo ba dai mo ba ko etu wa ma mo warning sama mo nya dai monko ya kaso won pie mu a what is yesu tetokro mi bi mu a monjini wo mo se Nyankopon di the way wa utia mu a enkommission no share no wa share for consultation ho yes na me tana joma no pay o nya do for ma me ne papa so bo mo na usia ma pa o ha bia down so no e be free wo so na me na me yo bia mo ha bia na o be sie me o ha ne tutuko ye o keka no so for me ni do pa kire wo bia se abai unim se wo utibi so wo nkrofo problem wo sa yade awodo a wo te fa ko ye dai kolebu na dawe kolebu na dawa kakraka ade na mesin ko na nkoma yare fo ne mesin ko Confanoche hospital kakraka mesin ko accident ward wono wona twatwa to ato na ba mesin ko no ko cardio center ko yo no a o makoma yade ko na ko se yade ni kwe
huh? But crusade. And you fight for Moses Omra, when you answer. Brand school or uncle. That Ben, but it's so what you be any. Some benches any panel bush of what home that. And if I will come and come as a kinikate abundance, now who can win a year day? Near the uncle for Dominic for, only come for, only for, only come for. That Ben almost a homobebeso, number your money. But your fantasy, Mammy, when me up Bible, my warning. You catch him so what's that one? Monko, Menko, Tom. So, oh, Piemwa. Yeah, oh, Piem, there's all consultant. No, oh, Piemwa. Munjin, I didn't make us ask me. Yanko Poba catch or Senor Nungo no answer. Transcend me go to be happy on Pharaoh in fear. Okay, the book of Exodus, chapter 7, verses number 10. Coming down, read the Bible. Verse number 10. Bible in Casa. What's it? Aaron Puma. Now, most any Aaron Coferon chain. Most any Aaron Coferon. Ecolons said the radical share one. Never Paul catch Moses said, when you are paying year or Munko Ferron, and a Ferron Akumeprim. Now, Aaron did Puma to found two Pharaoh in fear. The Ben Moses, no, the friend say, Aaron Ben will say, Moses when you go for business, power when you go for you soon, say, on Fana Poman to Pharaoh. Pharaoh in point to Famu, Pharaoh in fear. And Daniel Chiasi, and Daniel. And a fellow to friend and young and Chenny, and a fellow to friend and Quinchilla for. And in the wound for any magician for you for, and almost be good. Anyone Mizrima comfort from Mizrima comfort. What do you want, Suman? And you saw you soon, Suman, and your Sabbath, and almost don't put my toe, and almost put my head there, and so done your work. Yes, if you fellow him, if you are one in that pier, me no, or what to a walk. Ding lions and Chenny, but we fake. Century ben adia jere ti nyago pon nim se bonsam betimi ayem bi ti no wan fa yawura nchen century ma ti na yesu ma ye won se yantwi hu yiye na default for no ba de omo de be wi ni ye century se waso dendende wonte de yaka yeso amanim wonte de yaka ye twa se wani so ye twa unko na ba ifo wo vie unko na ba ifo wo vie ye twa se wani so ntew Babu ma warning. Very easy. Akonfo pio. O de pomato. Adani owo. Moses su je nyanko podin. O de pomato. Adani owo. Emu dia ne emfa. Na ko papa so dani wadi che o se ensenche ni nyuru nkuto no ye. Edi o de ejidi beja na sam so. Na sam so ne ejidi kwasori. Ye ni ensenche ni kwasori o. Wanya no akwaji fere akonfo ni bidia yi. Edi akwasori o. Akonfo pia so dem o. Asofo bi etu oduro. What's your como? But you piton como? What's your number with the gang? What's your number with the gang? When you say Babu Kawasam, so be shall come up Bamukranua. Hallelujah. That's what you may be a bachelor, every Yamia, many Nachi. Okay, the 2013. Kababu, the patch of vest number 1. What's it? You talk about the what's it? Go won't go when it's some won't go dear bad. I some one when it's some D4. Minam Chobabo, me a pretty bread. What is what D4? And now there's another day of soup for what's so Maya with Timo? No more century, no more century. And now one year, yes, century, I want you to boom. That's it, and I want you to cut out the Bamua. Minam Choya, and century, what you are showing the Bamua. No, cut up Yankos on the Yamia, when you are some Somasa. You didn't take what was in the Kasa and Tiano. Madam Chobabo, me a pretty press. Mr. Babu is strong. I want century bill. Yes, I bet you walk what be done it or nanny or you didn't you. You're finding century back. I did it for me, bring you did it for Homian century ma. Homian century ma. Yes. Now me preacher who may be friend your apostle. Me share TV and so for better TV so. No yen is say wo dia tra na wo be wo na me no kasa no. Wo say me me say I will be me. No yen is say wo me no kasa wo tra wo be wo dia so ne ma prayer camp. Na ma me na tam ne kaba atam ne seat no front man wo ko. Say ye de no. Na ngwa na we TV no. We you know. What am sent ne ba. To no ko. Wa come ye channel 1001 11 million ye twa me kwa oba de mpa ne senka wo mi adwene ni wo mo wani so ntaw mi nya ba wo mi nya ba me wo nya go se me nka nkyerɛw me pa o kyerɛ wo ma wo ni wo se fair agin fi ono akonfo so ma poma ne dane den wo
pom owo tu wo nyankopon de ye wo obonsam de ye wo emu de ne yemfa eti nyankopon hu sa bonsam timi ye nsankyerene eti wa ma ye wo ne nsa ya via wure nhyɛ nsankyerene na sa no ni gigi akwan ya ye de ko heaven dia ene ya bonsam betimi awi ne mu sa wanu bi anu tina udi sofo na chia mo hwe na tie di na tie sa wo ne adabo no a mo hwe mu ye papa oba de mfa ne senka wo mi adwene mu ye ye o mo ye sa de ne biom fa wa kuma prim sa ka Moses de pomano to one dan wo ena fa wa kwamfo anti anya bia anka fa do be sa na adwene ntam na nam se fa wa kwamfo de pomano to fam na dan ni wo woni ti fa wa kuma hedan e fa do so gidi so so wo dan o wo nyame wow Faro so gidi say ono so wo nyame efesero na faro na eboto ya boju so den ye chesa nim crop for so ai senchirene ebe ni ne jai Israel for besia ko ni yoko pasa ka Moses mon san fa mo poma ni biom yanko wa biom verse 20 no verse 20 was na Moses ni Aaron your said Aaron share one 720 yes wo mo ma poma no so na Moses pagya no poma on bon nsuo wo nsuo no mu asa pie dia ko bo nsuo wo omanim e wo Faro ni nku anim na nsuo wo nsuo no nyina dane moja nsuo wo Misrim asase nyina dane dai moja nsuo na tiri no Moses di poma bo mu no na dane moja na mpata wo nsuo no nyina wu na mpata wo nsuo nyina wu no mo nsuo ni ne fe nsuo na sate bon verse 22 no wudi na short ne fe akonfo ni nam krom ahwe nsuo tene Misrim akonfo omo so nam krom hwehwe nsuo tene wo nsuma nsam na so di wo nsuma nsam ayo sara aye the same thing ma Faro akuma ye de primi dia mo akuma primi no wo so body ye wonders bi to ade ye so ofri nyame wo need the word of God wo ni asam ni wo mu wo ye senchane ba yes Kebari sanwa senchane wo kan wo ye konfo ba wo je ni ba ye konfo sam yes nkonya ne yi kirawo no ba de fantasy am now so for just so they want to no message no word of God o the other force ablation ja no me already kasa chem na me free ano na me kwa ye na young boys wa bahada me no wadi nkomoda Watimas Samda, but he went to Samda. Yes, I just wabba when you put any fear. Just one who not yet. And I make catches Ghana binding by Adunia. I can look for me when you autumn. Not to see a gift for no moon at the end of Kosia headquarters. Wouldn't me IGP quiet at the end of my teach your mama Jumano was never been investigation be a more year, every 5 years, 10 years, Muntimin investigation in ye, Muntimin, one of the wire, need you on your yet. And the Munko for a gift for no Munadiano, no match him. No match him, yet the Ghana massacre them call we, yet then come for you by a blind some say you cross any crumple and your woman some. Wow. A difference of Muna, don't want to be physical different for the buyer or buyer was well being any. It's a give you is legal. Be an area, my. Una be about soon. Near a different shot to Ghana. Here's someone shot to her. What the soldiers were different fear. Or I saw them on your trans Yafu. I turned out to come straight. Yet Nico Bemakam. You could train you about you police and now soldier. We investigation pastor. Yes. I would that CID headquarters. You had worked 12 men more by force. Crop beer, you will be on them. Be yape, or be bow, or be bow, yet your crop will say Yamia, or say Mia, or say Yamia, or say Mia, Tampana, no, I had any, who say one. I did to me than you, at Ghana, cocaine and inconte. You may be different to Ghana so much. Ghana economy, baby, and Nam. On your phone, Yamabo, on Fantasia, on Yakman, on Yakin, what you shouldn't tell. What missing what you should tell. Bible Casachro. No crap. Farah conforms to yes. The same thing almost for my bones, so I am Moja. No crap. Na se na Ghana difo ayen sencheni bi chemwa na se mfiri nyakopon ye ka mo trate nipa obadi nyakopon manti asem na hom yakoma nu nya na msimi wotumi no mu nsu tumi no na ma twos na muri chesi obadi nyakopon ya wo manti asem hom yakoma nu hom yadwene nu omo ni so ntam wo nyakopon ma woni hwe woni o ma wono hwe sister hwe o ka se bo the book of 2 Corinthians 11 verse 2 verse number 3. Let me verse number 3 no. Into about the asam. What's the thing I say? What's it? What's now so? Yentia make us at the Bible. Miss Slow say Ebia. Posse was slow and then Miss Slow. Say Ebia. Yentia me ya brigana maintain my body be cheating too much. No be so of Obija. Papa. Oh sorry
me who be say isusu bi tiwachi me table radio for me or the kokro bi so me kodu dia bi enchan me pa cho fia provocate esi wa na say ya na ko for Ghana na pa what dem wo badwama mu odene what dem wo yin se kum kwala akrofo nya gugu dem wo no na kika sansamfu we wo fo se dwo we nya so asia me ye bod nya gupo me nya asia wo nya dwenu bible kasa chira wo so se ebia wo se boss wo so se ebia se de wo din ani tie wo din ani tie Adam awo edin throne mu no sana se difu aba no obesai mo adwene ebi sanko fo adwene wiya Kristo family ya me show ma bono me pretty press wo se me so se say you one odi ani tie dada hawa no if the garden of Eden no sana say difu aba no obesai mo adwene ebi mo sanko fo adwene every Kristo family ya so mu asori bi nyema omo ye ani Nyankopon asam nya dai enko omo manye free Kristo mayem omo manye free Nyankopon asam mu what's different road cry etu wa wutie me hweye na obi ameka Yesu fufuro bi akwas asem ankyerɛw eno when hwe no obi ama dan Yesu fufuro hwe no obi ama dan Yesu fufuro obi ama Yesu hwe no obi ama Yesu dan fufuro quotation mu do wow hwe no obi ama Yesu dan fufuro Yesu dan fufuro eti osofo bi ate asore obo Yesu din na so nye Yesu nsenche na yedma ho Yesu fufuro bi ni nsenche na yedma ho dem sababu asmo ka obo a kotechi gwa wonte da hwe obi ama Yesu fufuro yey ewiase ye Yesu fufuro ene kro bibo din ni kra Jesus eso no ngwa ni Jesus it is Jesus eno podi sama ya that ntimi ya na ha me bo Yesu bo so bodi o mu nyina returns e ba na sa no we ne we sa fremu a to nyu abati sabre so jan o bati ba ena kro bi kra so no bompa ya bati pa bo hanya oh so no de mama hanya ejimi sam kwa we nyam sam we yam pabo Sase. Why am Pabo? But wait, we a hip life for na say mo ya info. Now ya upobi, upayenya rapper bi ento sabi. Upayen ko biom. Yes. But 1 2 hanya. Ani bi no. Mi konem kromwa. Ko si abrantie bi. Anam krom. Opega enso onya bi. Opega na so onya bi. Ana me fura no. Ka kire me say. Mempa am so boa. Ye na unia. Si me pekala wele. Ani atumo. We hip life. We obi fitimi fanya hip life. Adian some food bro na Bible. We yam babo. We yam babo. Sing your bompai. Sing your bompai. Etu papa wo so for we am sabre. What you na be fees school aba. No on mani atre. On be school fees, no be dada ya ba school fees. Anya school fees. Anya school fees. Ya pa mo ya school fees. Anya school fees. Anya school fees. Anya ya ba daji. School fees. Obane sankwala we den abayom. And so the sansam fu we di Nyankopon. Hwen ya ma Yesu fufuro bi. Ati wale hweye hwe obi ameka Yesu fufuro bi asem bi anya dan obi ameka Yesu fufuro bi ho asem anase honhom fufuro bi amunyaye ena ewura nsori me si Nyankopon kwa na yensancheni o no kwa na yensancheni o ba beka se Pharaoh akonfufie no hwede gi sesi wo e Exodus chapter 8 verse 6 ba mun kasa nyeko wasi 6 verse 6 ko wasi na Aaron train nsa ewo Misrim nsuo so imponcha ne bekata Misrim asase the whole Egypt come and see impotro na impotro ni sunu pa obate nkranfo wom Toyota na kokko obate kawole dum gu jase o ma jikro nafa okay na for afra convoy na akonfo no so
munye bi ni ehwe omudi esumasam ka ba bo na be machine omudi dia yi esumasam e obi betimi de esumasam ayen sanchani betimi de esumasam ahunu ade wo wow tinya ka ofia sam nyina kire wo ba hwe de o se kofa bra de o se koto bra no mfanya ne ma bi no won se akonfusam na da ne hu de won se akonfusam na da ne hu de won se akonfusam na da ne hu de chama bonu mi akwa was omudi wona sumasam won do didi ai esumasam na so fori bi esumasam ayi ni Yakobon ba read the Bible omudi esumasam ayo salama point the same abuso and sanchene ba one side and you confront sanchene a am portray them aba ai I don't know what we come and see here be to so bi mu Exodus chapter 8 verse 16. 8 verse 16. Aye. What in futuro dane tontom. In futuro pa dane kwa be nso kwai. Awurade ka kire Moses say. When you ka kire Moses say. Ka kire Aaron say. Moses ka kire Aaron say. One training poma. On fa mo asase so futuro. Sila Nyankopon ni Moses akonfo ni di achinye o. Na Moses se pega. Ne poma no dia bom futuro pow. Dane tontom be ma. Ka mesi tontom akase. Amun katwa. Omobolo omo tisi town but and to my city town na ye nia panyi feru afre na komfo na ka cho se momra bet 18 musuma yebi akonfondo musuma akonfondo di o mansuma ansam tanka odo yona tontuma ba omusu tese omusu di o ye man tontuma bi aba nensu wa kumi won Yakobon stop here wow etimo Yakobon be stop one oh yes atemu de baba fe hu said Yakobon stop monti yanyo eno Yakobon stop here na na wie Ibrahim wa jam nti obi atimi ye bi to obi akotuba aduro ba abato so akonfusam na wura so fie to kan Sefania chapter 1 verse 4 verse 4 oso minka matene mensa oso batrene sa Juda ni Jerusalem so Jerusalem so meta betwa bankaye ani abosuma sofo ni die frasase so ayefo asofo abosuma sofo ne just abosuma sofo be wura adwuma ni oh yes aso apostle so for be ready adwuma ni and adwuma na yehu and this is twon ye and the topic ni say twon ye won sancheni bi adentia abosuma so for den abam so abosuma so for abam dia and the Bible ma warning with the book of Isaiah chapter 13 verses number 3 read the Bible for me verse number 3 no also mean say say Lord Yakobon say ni so Yakobon ka che ye na ye nua panyin Isaiah ken say won ye Isaiah ka che ni pass ye nua difo nkwasiafo a menam twa Bible no dabi me pa cho we difo a na ye papa ka wan tum simple e say ye kasa sofo ye nkwasiafo asofo bi ye nkwasiafo a me okwa me nyina dabi da ko me hweduma me ye no a me nya kwasiasa dabi ba me agimi na me di nkwasiasa me dia me gya ma me ho woti dia me kana se tie Bible no eti o se difo nkwasiafo bi a wo di wo honhom achi Bible na twa so mu di dia ba achi wo honhom achi menam twa Bible no isa asofo di o honhom dan o mu nim honhom ko a omudi akire and na kire mo de omo nya dai omo nye etiame ni Bible no nko because we kita the word of God and omo so de ni kita the word of God ayen nsam wa Satan na dia mo de beba mo wada di say any Bible no nko obo mo se ebi nyi kire kunkun won prekasa kwanje wo nya bi da ko de wo ko so akwanje wo nya bi da enti eno no tie mi a obo mo se any Bible no nko ti wo tie Bible no a tie Bible difo nkwasiafo a se difo ni bi nkwasiafo a wo honhom achi won so Bible na yusu da wo shi o di honhom achi Israel Ghana foi wa difo no wo se difo aba Ghana se wo mo ye se krofo mu kokobo wo ti se krofo mu kokobo what trade downtown da what trade downtown da what trade class oh yes village yes what trade downtown da woni ma bo efere kokobo emura emua ni nyina abo ye rascal kokobo timi didi ba kura ba bia nkokota adidi edi agro no abeda wa esteem no da oku no ajega ne to na nsama gogo mitimi begunu to me kasa di onim abo ye friend kokobo no onim dia mi pa kire no esteem da ona nsama ya to agunu to bebre na wan sampo bia to agu bate ho no ai ti se abo a wawu no da o ohwe akokwa wo ye stubborn wo ye wadwi se obeso so no to nsama no a no achew no do ko wow and the Bible say ni nianum adofa mutie me ne edifo apie Ghana ne majority ti se kokobo ade dom ti se kokobo edi na kokobo edi attracting koko odi ne to kogome yes na attracting koko na kokko hyensa ma no so unim nsama gogome na akokko na is okososo
nti okoso anu enya kwa ache no ene Nyankopɔn say different say kokobo e de be no me dey attract mo ene me bi we ani e ma ye nsencheni we ne dwa nko yie mama ne dwa ko yie ma bo mo bi akwa brochire ma ye we ama we e sa nyi ma no te TV so no radio so sa no a ada ne nsama ma mo a mo pe asoso no ukope bi asoso no achew e to bi a wo ko no na ka wo se ka kope fa ho die firi ho no e fu okoto eka ene amaniem so wo tie me na Bible kasa kire wo obi kwa sorry edu aman o how ne koye wakofa amania ye den aba kokobu sofo na chinare kokobu sofo na send life obode ya wemfa ni senka wami adwini ni odifo ni sofo wutem apostle bi ye kokobu kase pa kokobu ye nya o ye nya asa gragro afi o power menu okita ho ba se sunsun wo ye very wicked and dangerous. Or you're very, very wicked. Or bad for the encounter. Slow poison. And so bet you would you just start to go fast down. What pray? Debbie. Where you get the Debbie? Egyptian go for you cool. I jump on. Who was a cocoa pray and caco about? Debbie. What that ding? What the ding? What be do? Bible ama warning. What you mean now? Diffo be show come. So begu. No man pabo man yedu beku. Because what the insuma na ye adwuma. Obekwa na so ye. Akwa ye nyam na bia tie. O kan Isaiah 13 verses number 6 to 7. Read the Bible. What abuhudie? What the ni be asem? Abuhudie. Any tron kom she. Ana mo kete so be foni be catch say Nyankopon se men kan cha say. Nenso men suma wo. Nenso Nyankopon na kasa no se won suma wo. Nenso omo keka kom she bigum so. No mo yo ma eden. Omo tense. Wakote be bia rituals a tense. Nenso ma wakan be bam. Menam choba bon. Dabi. O wi akoshe dem akoye rituals. Ama de wakana eden. Abema fa ho. To obi catch so ubegu no ka bebo. Okoye amaka na bebo. Etu ama mpa bo manya de obeku. Because eso ku gidin. Eso ku gidin. No nya ku gidin pe. Eboti se ya now so. Everybody we so for bi amfana nya din. Odi gidin na kused odifo no hye nkom se everybody be wo ye no. On why dey. Wo be krom e na kufo di mirike ko. Ade no mu di mirike ko wakum eboni ndi. Ana mo so wakum eboni ndi. Odifo hye nkom se everybody be wo. No wawu ndi. Na wo ko ni kused. Anya kumoku ni ti na ko kused. Na ko bi wu a, o hye nkom na obi wu a. Wo ye ni pa edi na chi. Daddy. What you was a different champion. Oh, we show will be our tissue. I can't come and we will be on channel. Almost celebrities no day. Once a chat, I will don't question and come or cassa or be shares of one I saw down. One to you. Yes. They show come winning Yadia. That's one fine young pabodia. And let us see the Kuajidi. Quas Omuna. So or show be who be home come who are. Said Pakunu, I ended at the ass of question will be a woodini, home, Nini Pakunu, Nini Pakunu. Let us say, Wajidi, Nick won't be ten or the Ogana, a tenasana so far by then. At the baby, I won't body away when it dino. Now you are saying home comes today. Eddie. Oh, life. The Bible so say kokobo. Yes. Me nam choba bo. Hwo hu ye won sanchele bi hu. Yes. Hwo hu ye me se so fo bi sha nkom so bewu. Man pa bo mi ko peso papa no mon pa ma. On break on bon pa ma. Anya so beku me se anya ne nkom ne be me so be dey obeku. Obeku e be so ke do man kasa be ko mo. Omo a be brom hu nua. Mo ti ga na be hu. Omo adifo na omo hye nkom na. Wan no omo adi be sie ni. We be friend nyonko aka che bra. Na me hya nkom bra me nkase we be coming. Omo nyobi no ma hya nkom bi. Omo a be hye omo nkom mo ku man kasa mo. Ani fa no wala to wala mo bi anku. Wa na mo bewu. Omo aba brom hu nua. Mo ti ga na go so kwa na me kan. Omo a de be gigi omo ho. Omo a de be sie ni. Oh yes. Omo de be sie ni. Obadi mu yamabo. When you pa ma ya one is here we on sanchele bi hu. Odo say what tie me na. Hwenye me bi ekoso. O kan the book of Jeremiah 23 verse 33. Jawadu. Verse 13. Bible nkasa. Samaria before no. O se Samaria Ghana for muntie. Me hunu nkwasi asam. Me na me choba Bible. Debi. O se difo no hu de ba de. Nkwasi asam. Me na me choba Bible. Debi. O se difo mo hu de ba de. Nkwasi asam. Me hu nkwasi asam. Ebi se de ba de. Omo di ba. E shankom. E mani manfo. E mani mai den. But yes so for bi tim obi am ye blodo akwankyere. Prekesa akwankyere. Twa so dem odipa de kwaso nkita Bible. Me pacho quotation dum Jeremiah 23 verse 13.
Samaria di for. O se Ghana muntie Ghana di for. Me hunu nkwasi asam. O se nyankopɔn so te so no hwa so de bi mu a. Ohun de ba de. Ohun nyansafo de no ohun. Nkwasi afo. Mo hwa so bi brodo so su nipa. E de gina so de brodo. Pa no ayodie. Wei, brodo akwankyere. Se nyankopɔn te so no frɛ ma na we free ye. Hwe papa panyimu. A wo hwe yo te sawo. Papa panyimu. Wo su brodo mienu te se o yere de ba akwa na wo ma de. Na wo nko Ghana sika wo de kwan. Hwe brodo akwankyere. E na so nipa hwe o ka so nkoto brodo ntonda na so fo na ama wa ni yira to brodo and ya to my church members o mun ko di nya wotere hwe o mu de mon hwe de ekoso Ghana onyankopɔ se Jeremia 2030 ajawa Samaria dinfo Ghana dinfo me hunu nkwasi asam onyankopɔ se hunu de ba de nkwasi asam hwe de ekoso asori fie bisa papa no to se ne bible wo he oni bible so o brodo Uni Bible so pan wo. Hey. Kwasi asampeni. Mo di akwaso. Oni mo paso ati suru no hwe so da bi mu a. Edi bo ni mo nyina ye nkwasi asam nko a. Hunu nkwasi asam. Wo hunu nkwasi asam. E so wo mo di ba. E bi so mo di dian. Ba. Ba no mo di ba hye nkom. E hye nkom ma fu. Ati wo se fun. Poto blodo we bra me fanya akwakyere ma wo. E ya konfusam. Na Jerusalem di for no. Ghana di for no bi no. Ma se hunu ahudie ebi ni dian. So foti bi ka cho bi se fanati bra. Na be di nete wa so dem. Wo hunu ahudie bi nie. O so foti ma church member di nete eniwe oba besia. O di nete. O di note. Oh my God. Odi nete. Oh, yo wa huyemabo. O de so sin body e be pio ni so de wa sagu e so ama no. Nete na o di ni said o di chocolate no. Nete o ni aboaboa no. E de na ekoso yi. Mo hwe ye won sanche ne bi wo. E de die nyakopa beju oni ba bia nkwa. O de Yesu ti dote de kan obi ani. Mpacho mo obi di ye. Na pacha no kwa Yesu ye ne mpran. O ye ne mpran de na ekoso o wiase. Odofo mpacho yenkwa. E de na ekoso o wiase. Me wo adwire bi o. Me ya ma hyehye me. Mo we want sanche ne bi wo. Ne bi mo awere mo. E bi nyam na kasa o. Nyakopa say 23 verses number 16. Jerusalem di for no. Ghana di for. Na hunu ahudiri die. Ai. Oso hunu de ai. Ahudiri die. Wo hunu ahudiri die. Awari saye. Ni atromo nante. Ya ka wari saye. So for no you na wo ko so for ti aso dem wo yere. Owompena. Katisi wo wayere. Owompena. Asole panyi wo wayere. Owompena. Kontrofin kwakura. Wo mo na omrewa. Ana asole mani gumbati Christian brother. Christian sister. Uru aso dem man from them was a day. Enwa. Adwama yom say pacha. Bakono mo bobo rasta titi dem was akonfo. Abobo rasta ebi abobo rasta bumeni ba kwa ede. Sasa bonsam sasa. I will be a painting and say to be ready to buy. Obi a painting and no gon say body ka confirm. I know think Yankopon fi wo di we pe head na ko. Na men wo ye we bi. O ye we bi ankoba wo Jesus. Hweso ya nanim. Obadi Yankopon fa ni center. Nti wo ntimi nkwa so de man church da. Ba bia betra na ho na ati. Na tie na mbedie. Cause when you a difu a o ye kokobo na nam. Yes. Na tie na mbedie. 23:16. 23 verses number 16. Sasa for Uradi Yankopon sie ni. Muntie difu a wo hyan kom no nsam. Me na me choba wo no. Wo se muntie wo mo adentra. Wo mo di mo kwa hohodie. Eja hohodie no. Ahohodie na bi ni o brodo. Esoso mi bra. Brodo. Ahohodie. Brodo to brodo bra. Obi kwa dia se wo ba akokra dia. Hwehwe ebi dia. Make akwankyere. Perfume na wo mo. Perfume akwankyere. Mpanyimfo so na guo. Wasa ahocha ba wi asenti. Hwe prekasa akwankyere. Yade mo kwa hohodiem. Akokra. Hwe akwaso Ghana. Prekasa akwankyere perfume. To si wa pampam. Ni amompa ye mu so. Na bonsam wo kacho so we. Why the catch us bonsam so? Why the catch us bonsam so we? Why the catch us bonsam so? I don't know what can try why. So perfume. I dey bathroom. Bonsam so. Na mo so bonsam so ma wa. Obi what you get confusion was so. Sure. No confusion no tin get bathroom. Now to go see what so for say so fight one. Many paninya bonsam so the word of God. The Jesus Christ. No him say perfume ho. When say nati ho. When say nyama ho. But when some quality you use the word of God to the beat Satan. Yes. Aseme tu mu a bonsam timi wi. Yes. Obonsam fana sem firo so. Na Onyankopon ma wani so nya dai entew.
bibi jejewu bibi eni me bi koso a utra so bu nkunta na sofo koso bi yadea obakarat sesen obi urade hu yam wo ye karat ye hwe dabi yi ba ko yi ba mi nyewe hwe nyewe sofo yene nan se ya let me tell you nyewe yi firo what the nine about deliverance okwane na ya na motete Jeremiah chapter 23 verse number 21 Jeremiah 23:21 verse 21 Osimi nkasa yo mansuma edifo wo nsuma edifo ni bi nes omo tumrika mansuma edifo ni bi won kasa nchire bi nes omo sankom ototo the nine se wo gira megire mu a wo ye sofo papa na wo gira nyakopo agire mu a akoma me mantie me nsam me nam chroe dabi ye nyakopo hwese nipa betie den na sem no sanfo apa ne so di pansa ifina kwa mbone so na wo bon kalat Open international fighter unko China yes so for the boxing na just say I ni who said no pass watch it who said no pass watch it I didn't go see na so for jina so dem o obi yare pa obi okita crutches yare so for san yade a odi nuana hye ne moto waje na odi gburu oyade fo no so for na jini crutches o de yade waje the crutches and odi gburu oyade fo no de oyade no o so for na jini crutches and odi gburu say na san onyakopo be say yade dia ene nyakopo adwuma no ma na yade waje yade fo no crutches no hye ne moto mu and odi yade odi gburu ono yade fo no oda fa no mo yade mo yo waje ne crutches na frame nsam and odi gburu yade fo me sam nyima me crutches no hye ni pa no moto mu waje crutches ne obaje crutches na frame nsam owi abatam no waje frame nsam we obi oyare say no crap dia say azaf no mo yenso dia do yade no o ani sisi nya dwuma ni we no waje crutches no nienu left and right and away dwuma wodi no kokobo ne de ye odini sekra kwaje kra podi sana twi ba bi kra adaje ade the crutches no bruno o yade fo no ono yade no o the crutches ne bruno anse no nya yaresa oba de hu yembo hwe we su kwasa yade mo hwe do no so kire hwe oh ye wo hu yembo Mungu yo wansancheni bi. Yes. Oh David. Jango pate story edisa. Osi Michael go for you mini enye ni. Yay! Abba. Masa ja. Jeremiah 29. Adifo no wasam ni o. Makuma bubu mi yam. Poso to so no hen san nyame yakoso a. Na kuma bubu ne yam. Me no penina sabiri. Wa kra wo hekra wo don pesa. Wa kasa wo say, nwadwiru we mi yewi a obema ya cho YouTube na ya head ya block me. You say me ya block me ya block me ya jam. Ya block me ya block me so bendi block. That's me ye. Yes. Yet me jinga ko pamma ye bio wani. Yes. Oba de manti ase ba. Amen. Ombi pruma ne ma. Amen. Omo di jabetu fi abehye. Onye mamba me ye de me bebre so. Aye dinami. Yeah, strong. Hallelujah. Amen. Hope the car cross for me. Me can be chewa. We are young kasa nsam no wa. Enwi ya no munim de omo yo. Hallelujah. Amen. Me se mo ba chena me so me yam. Oba de manti ase. Papa me se me ya kanya me asam. Ya kan de nyina ya ko. Simple. Oba de mie proma ne me. Omfa ne sanka. Omo ni so ntew. Odofo wuchie mi na ne wadomre na ne nkwaje da. Henu anum TV no. When you pass what the soon already akosuna ne ho dwiri no and na so for no ebi o kan bible no aso wa nyago poka me trust mbum konta na me am hyehyem trust mbum konta de ho o akobe din kwase sem bible akobe ye nkwase ade bi o bible hwade bi o ye ne ho
just say me no am na me ntiase yam go read the book of Acts asoma forma Acts 8 temunkro verse 9 odinsini Simon obere me bi odi Simon no kronum akane no odi asuma no ye no obi oyi pakase oye no so odi pakase ade ma Samaria man me na me Bible no this is the whole Samaria no wa che crowd say the different bi a che crowd wa Ghana ama o man no hu dwiri wom me na me Bible no just papa oye fe ni Simon otimi ye niam ma nkrofo hu dwiri wom ono na o nyina ono the whole country no every ketwa so fin kwala nketwa egosi akase so ena ye wa Ghana different bi wa na fin kwala so kopem panyifo so obi anim wom na tie ni kase obi atie ni kase oyi ye Nyankopon ho de kase wo say obi hu nsanchani so obi ye wo ne name of Nyankopon mu a na dwe ye say ni pa ko ne den Nyankopon ho de kase Nyankopon ho de na won so once of friend of man of God ne de ade bi obeye bi afri nyame sa ne ton krofo no mo tie no etina krofo tie ni pa efise no de akonfusam no me na mcho Bible no e na sofo bi di akonfusam amom ho jiro mo nipa bi hu dwiri wom na asofo bi di akonfusam ama nipa bi hu dwiri wom yes esa de bon krofo po di akonfusam bon krofo po yes me be yi papa bi a kire wa papa sa papa we yi kire wa sa ko ye sofo a ko be jiska rof wo de papa we o komfo pa otiju me se be cho se nsanche Nyankopon kwa na ye e di say papa we se ko she coat anos anawa prayer camp awe ejam yasoja we onya sofo e di say sofo bi de yes e ko yes ade we bia ka Ghana fo muntu nyi na chi obewura kwatena jem ke krada wabo eja no otim no woti jam enti sofo bi kwatena sa eja onya be obi tu ntre eja num na o se bla bebo jem na otamfo enti papa we se ko ye sofo no tija we mu anka krade be no onchene Ghana onchene ha abache ye otijam yes teje no gum no we hura tenam onye mo pon se sanyem we nyina baba o ma ye woni with the book of Deuteronomy say ye hwie hu ye Exodus na obi ankom wo jam ye hwie obo bi ba baba fa jam Deuteronomy 18 the part of verse number 10 ye to obadi Nyankopon onye mo kasem ya to kwa wasi bi eme ye hu mu obi wasi abi hu ye mu ni pa bia o ma ne baba ma anane baba efo wo jam e wo kwa benzo akonfo awa konfusam mu hallelujah wa say odi akonfusam na di nam janim wa say de tie no osofo bi be yes ade we bia bi so be chekrado eso tie sensencheni nyo Nyankopon kwa na yabonsam tibi yebi na ne wadom na ne nkwaje da mu adwenya sharp wani mra wo so na Simon we so Bible say no odi dia ben odi akonfusam ama nko nipa wadwiri na che verse 12 Oji Philip Kenya kupai ni no sampa Philip preach ya no ndie no onyensa che no mo hedan Kenya kupai ni no sampa Kenya kupai ni no hodan asampa o preach the second coming of Messiah Oji die and o said that one said then one year akumamo o said that Jesus so for the be to ba mbansere akodi nsuma ndi babu ato so no sabina simu oyoye hwe babu mu yanko mama was e ba mama ye bomosu emum nyo frɛ so bofo mokɔbɔ asu Simon no so ejidie anche bi na Simon we so said that na wo frɛ mu sɛ wasakra na dwene ono so bɔ asu ɛno said that so kɔbɔ asu ono be bata frɛ mu ya ɔbɔ obetanya konfuse me be wura so fie masa ba bi wiase adumu mi na o yes Kababunum or the no bata frɛ very strategy no a ohun sentrene ejujao wo pe word of God no oni edi akobata akonfusam ho wow eti so suaba mo kakra no di bata akonfusam no ho a wa ben yeah babu e ba se enkoto be dai obekotu e ba so onye oneness wa obey no oneness no be so for control be very careful show we show we was enchantment show we yes so for your differ means so your differ yeah we are confused me so you confused simple we are magician me so magician boy
Why you go my enthusiasm? Only a proman man. See my shit that in our cofra. Or the number that verse 18. Verse 18. Shababunum. What's okay or this in any? What can we do in any? Nasimo, who is that? Peter. She one day and a see more in whom say. And now as my phone inside my phone is so many moments at 2 biswa. And I won't go one with your banso being a dream. What is the cabra? Where dear, they were crying. May have no some much of a cabi. Munisika. Mama to me, one on no free to me and net. O free quality in Sumania net. It offers a Peter Modian see a timid sky day at all. Mama to me, and no notice to me. Now, home, go, Casafa Peter to try and say, hey, open you see way. What moment to me? Walk on for Simon, eh? May catch that one now. Usika. And no get them. Nina, free many song. What did China Peter catch up upon? What to say? Yedisika, and then you go patch Hadiano. Why not send me with a net? Bebre, I thought for Bebre, young mess call. Yeah. Oh, yeah, somebody would die. Chafa. We are going to film Punga Nide. I found you will feel the drama. I come for the wool. I'll be as one come. And to convert the deeds of black noir. No, I turn white. Amamo. But just who man is so? Why the case who when it's went to Kanyam? Share. Why the case also that never went to Kanyam? Why the boss Hamaniano? Or bad for the same count? I mean, never want to make. Never quite. I mean, yes. When you are coming to or catches when you are summoning much of a young friend or no friend. If you said, yeah, come and when your name is over preaching the word of God. And such a one can do a catch your deeds in the was a such a everybody, every the bunny just wants to sign a journey. No, or the idea what they are doing, Harry. I be yes. What's such a one? Such a one journey. Everybody, what do I what do you need to what day? I didn't put money. What the Bible so I don't bunny, no the Pinamama, or Punamima, get a deep dinner with the I saw them one. Bedim Kuto, this Sra, he showed him. First was Diquanum, Dicotia, Shaman Puano, Fagalo Begins. Branco Sham consulting room. Let me try as so for us, but I say so. I didn't go into my country. We are the deals and no agree. So Baba said to me, not so for the no. Ah, Obiro, do me and cordon midnight. When Baba did, when Baba did, Onipa mediadie my one passa asoma mediadie makuo aji asori ma mediadie makuo asori ma mediadie my one passa mati sakabora odibediwo babesia o se dwaye sofo etiem sakabora no wura dem ho adwaye ho etimpa chaw osofo weru adwaye obabo ne kadi osofo no hiti on hiti no hiti ade na besi anso we pro bi yire na wo mo ye na shamia show yo Bible na me warning say be a very dangerous be a very wicked. Who can the book of Ezekiel chapter 22 verse 27 Bible 22 verse 27 yenti obo ade asa what's it the my pama was it and asofudie ebi mo waye ebi ti say betaku bi o matchos o jiji obekun what is betaku o titi hana o jiji obekun one time so be hwe moje buo so moje hwe ba kwa say o mo so akra say yo de be na wanyam faso boye de so no ba ade no wa just o dim say you do and die what did what question to me be ase and to me na won say wanyam kwa eti say ka so nkun a wasi boni kwa mu dada eti di bekun nyom ya kababunum wasi dia ma pama wo so say betaku o mo ti say betaku what ti hana o ti say o mo ti hanam no so be hwe moje buo na wase akra o mo say ni pakra de beye na wanyam faso boni edi na dinfo ne bi so na woni anything na o mo je dross no first na nka kan Bible na o say dinfo ne bi bo pass yenye dai yenkokum ni pa
say omo ja pa no because but say investigation mo edu to ko bo pass en kokum ni pa e be chi obi later anya ko bodin ti say no amako tem babu na kire tem from wom say oje wo ho ade no dia ya ade tia wan kasa ti na kwanche na ba mo hwemu yom ti omo di obeti direction e ju beti fa draw so bra bisa se ni ma me draw so wen enka wanye no ebusu ya penyi yokoto wen wanye no ono ne yire draw so wen wanye nti agigimu amu draw so nyina wie no boaboa no wia e no kwani nyankoma de agusu na wa wosunsu hu medi wachi no awode bi ni mu no o spiritual background e ha no na je se obeti ya busu bi nienu busu miensa but je se ka bi etu fa no nya accident ni pa be 200 ni pa be 100 o mu nyina ide ewu ni pa 33 o mu nyina ide ewu munyina o man kasa do mo ho ade ne koye fe odi be bua bisa me question na me nche wade bi wa answer ni enne obi koyi obi ko aduro so di obi akwaduro so a yesi ko pe nipa na opese me ye ho ade man ko pe no ho ade ye den ebra nyesa na akonfo bi ka kira enti se say we no nya obi na ka se ko pe bra so fo na na se ye den fa pe no nya ade ma hunti ye gigi draws busumi na wo twa gigi draws me se so bi se so fo na se ne ma me draws we me so draws we na ka de papa na ko so fo na just eni anom enya ye wai enya za en shada nya conversa mu ye we draws kakaka mu hu e me ye draws no de go pejana draws sa draws so mu hu me ba panyi no ko reference ai okolego no onso draws ni emi kromo hima so draws ni we me yere maame masse draws masse na wo yi we busuafo die nyina wia aso aka che so mo fo mo die yede emra obusuani die ba kokura nim o maame draws nim enso maame te ase wo si wa draws nim enso si wa te ase unia ba draws nim enso unia ba te ase eno agege nkrofo draws nkrofo ma ne nkonko ye kan mo se mo nte ase Lamentation chapter 4 verse 13 na edifo boni o se edifo boni no na asofo mu yonti asofo no mu yonu nyankoma dom ye nisuma se ene ma accident bi yeden ene ma accident bi basa emu na o mu hie atere ne fo mo hie di pamoja eden o je wo ni ma sa no a no mu ja ye ni ma first na ko mbo pa but later bo sa ni pa ba ko abase wa eden wa sacha na dwene no be leaky ne so for no da te so ma jai nje so ma sesa no Bible say de o mu je mo ho ni ma no mu ja nyankoma de tia mo nkasa etiwe no ye fe ni kofie kowu but so for me to get you say me to handkerchief no to handkerchief na ma o so bia mfa pepa na nim we are na we first process ni nem o pepa ni na dia dai o dia tum o sha bread ko hu bibia ko di ni ncham hu bibia ko di ni nsam hu bibia ko di ni nchan o yo agigi ni bisa so wo de ko ye den eyi na Yesu gigi sa nyama wo ni no gigi bi ni na Peter J Dross ni na me pacho Matthew ogi Pietro ni na pacho Andrews me pacho ogi Bossa Show me pacho Ifa na pacho Betromia pacho okokoji ye Brazil Ifan ya drai Bible so me gigi mo nyama ni sa no no mu ja ye nyama tia mo eyi be nti no mu ya sa nyama no emu aso fa kase emu nkitwa to get the book of is Jeremiah chapter 6:13 verse 13 shababu no was it emu kuma so was it enya aso fo nketenkete yeah ebusi akase so ai so what was that the divorce what was that bambia my brother a bishu a tea bread tin bishu ti se tea bread wa yele nya tuagu ejebie tu na pampam wo sha na baka se adu ache wo yo dia boy ba kwa de abia se na dwen wa short den wa gini ti won wi ba rough wi ma rough in come share ma kom no mo shana so dem won oba dem fane sanka wo mi adwene wo ma wani so ntaw mi ti sa mi na wona me kasa kire woni ma bra woni na ho so fe woni ti bi no Efremu kuma so Bible say fia so fon keto an so Egosi akase so fia akase an so no Amani adufu de pefo mi na me Bible no enye dufu di pan kama sa nyama we ka beto apo 6 million ama no go so nkori na da kan nkasa yan apo da kan yan hwe so for ka che kwadu on va kwadu mra so de mi wi a kire o de na kwaso yi Omaya adufu de pefo adufu di penti atonto kumu ana faga lo bedisio to be du aso dem won member be po aso no woni Bible woni nyame asem aso so galo ade akwaji nchire nsu What's when that's what's Yanko Pontiga Lomo, Yanko, onye petrol, onye gas oil, onye ngo. Ate, no pegalo at on ground yabi. Nina copia solvie. No do a solvia.
gate bi ano abeka sa woni bu petrol gala asala ten bigalon si bigalon mochi okokonom obadi amfati asia wo mi akuma nu hwe ba bona ba bona kasa wo se vie di for so e ko ti aso for so ko so e omo nkonto pofo nkwa adam men kura di ha so en omo di asem bi tunkrofo tribre wo so se me be ma ade we na yusu asundue be ba ade we ya me de be me pada we uhu na naju abaifo ntime nchew na wuti baifo tina ne nam na wane ka chese baifo sro pada shababu nam wo se asundue obeka chese wo yes ade uhu asundue be ba asundue ni ho oba yes ade so still de otia na ade wote omani wu o machiwa de oba we nyina wie no wu ya acha 1 month o se another kwanche san ade oba de oye obi nyam mfaso omani wu sam kra wonye momu ya no ho fa dombe to pa ba ko se asofo ni bewu nkwase ewuo bi bewu nkwase ewuo o se bi so bewu ya se asoma eden o mu babu na kan ni mo chogu babu ya printing press o ba de man ti asem na o fa ni sanka wo mi adwene nim sister brother mi ko commercial break aba akane no da yene mu no na wa shishe da so ene de wa sisa na fadie abon sama shakotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 upon summer shekot to share no be emphasis and na no 9 Kuma you I give you for now mama manina ona when we nyamia kwanwa mama manina anu kwasemo asumna doso die yesu onyamede womo na busambi womo na yebede yawo sonsoyo aji trosem kwa trosem ne betimia mayati nyamia sipa mama malina nyamia kwainwa mama nina ewom pase asomna doso pa ensu onyamede womo na musambi womo ekinye bieni mo asomna doso die ampa ensu onyamede womo na musambi womo ejidifo yo krom su koma yehuda akane no na yelimu wono patada ya shishe krone chiwati akane no na yelimu wono doso ni sebena busama so chimishe enswele wajenga brini kobi kawenina she akane no na yelimu wono inaje wajisi kansa na wafaya tobi kwana kosa ya wasisa wafadie wawewe ya wati ebrene wi duominia amen ye do ba de twedi ampo ya wenase awo mo promu no de adom ye adofo no topic na media banti ni ye o se hwo ye won sencheni bi ho yes but menkaso onyankopon timi nya sencheni but bi se hwo ye won sencheni bi ho yes ye ni sencheni chisu nkwasore wati nyankopon de bi o ye sencheni wo dana sore ye sencheni wati o froka na usi ye sencheni o fu play na usi ye sencheni wati kodi aduani bi na me na tiro so didi me a o ka bible aduani nipa mpempe na edio to ka Deuteronomy chapter 8 verse 10 bible and ko yen sanchene aduani di em kran sanchene what is the what didi me a me na mcho bible no me a printing press what is the what didi pom me a ayi dan yanko pass e se obi be didi same aduani no aduani mu nyam kodi obi edi ma me mo ye dan aka no mo afamu ayi dan awu ejai udidi na mpom me adana se na yen sanchene me na mcho ye me a printing press mun sia babu nti mun te babu no obi mun te babu na se ante
na so for yin konya wa dem wa chewa we catch them say nitina wo kwaso asore no tina akosa asore no na wan nyagopon wan nyagopon chance nyagopon si famu a obi san senchane wasem wode na sem na bebu watan ate oni se je wo kodi echi ni Satan timi yobi etenya de odun nyagopon odi be gira so di age wo nkwa so kodi so fo bi o ye miracle chi wotie mi a obade mfani sanka ho mi agire ni mu timu amudidi sanye Yesu Kristo hwe o chede ni many 3000 di yes o many 5000 di aniti if you know how no check crowd the next day Yesu ko jira nefa nipa na babe more than 2000 about more than 20000 Yesu shake us no say 20000 in there and yet the word of God into on buy yes Nyanya something no more can tell say your kind of John chapter 6 verses number 25 John 6:25 cause where wo hu no apunaja no cause wo mu Yesu Kristo Nazareni e wo punaja no omo sene say rabbi omo ka che say rabbi da be na ba ye ya do preach what too much today Yesu was one say Yesu check crowd ni din sa I was check crowd am chende enye se mo hu senchene ntina mo do hwe me mo hu senchene ntina mo hwe me se mi ma mo di pan no bi mi ntia won Yesu kura hu crowd no so for be na check crowd o kan jom say enura eniema nkuto na meto yintina ma ba bebere no wo betimi akabi wo do person sa eniema mo di domba say woni obi o contract but Yesu hu ye no we say enye the word of God inti no my day ni mo hu say o che brodo man ko fo be di ni free nti and wa check crowd no and was say kai me munye aduane ese ho adwuma aduane ti na ba dia munye aduane ese ho adwuma me nye nsenchene bi mu da munye aduane etena ho me mama aduane etena wa na ko dan kom me be mama the word of God dem ko dan ko eno de papa de be mama eno wo nipa ba ne me pesa me de mamo eno na eso egenya ko ni so nyankopon ni so nipa be tie the word of God sense obedi brodo Yesu anya nsenchene no eno mo se ne se eno mo ka che ne se na edi na ye nyankopon adwuma edi na ye nyankopon adwuma Yesu was one Yesu ka che mo se ye no nyankopon adwuma ye no nyankopon adwuma ne se se mo ba je do osoma na de hallelujah amen so be je do osoma na de agina sam wadi yes wo je asam ni di at the book of John 8:31 John 8:31 ye be woni Yesu si yida ko ya se da fo ajeji ni se se mo trama se mu a mo be be suafo pa wa wasi se mo trama nkoto mu a mo trama se mu ma me jeje mo dross mo trama se mu ma so fo ji mo pieto mo trama se mu o ji mo bossa shop o ji mo brazia mo trama se mu fa kandre bra fa incense bra fa preke se bra mo trama se mu mo be be suafo ampa mo ji asem ni trasem ni mu a eno be ye suafo ampa mo be hu no kura no na ene be hu no kura no kura me ma de eno kura na ye ade hye hallelujah amen obadi hu ye mabo amen hwa so bi hwede omo ye obi di we for say kwadu da na pampa obi antoto fruit mra no mfa me ya kwankire na wa de da wa pampam na kire wo akwankire ko awupe tu na mo ye di ogun krofo pampam kakumba ni e friend say prekese we esoso nkrofo edititi aso jeje nyankopon fie ai krofo susu nuane na so fo so hira kwadu so kwadu akwankire body akwankire paya akwankire kuba akwankire obi kura mak empanyimfo so pa ni di fo pa so obi akita ne prekese yes ni vidi prekese yenne ya tom prekese ma eti wan tete bitrasi mi nkunta ma we nyina fa so die ni so dabi wonya be pon obaji bi pa nkwa enye sa die we mu o dabi ade na ko fi ade na ko fi okay the book of Acts 19:23 has me see o Bible nkasa verse 23 o se die yo Demetrio sakasakaye ebre ni mu no sakasaka ebo kwan mu ya de wa sakasaka bi bo man mu ana enya de wa ene se de ditadinfo bi na akwa bi dwuma wo gini se ono no abomodin akwa kwanwene ohoni o de Demetrio ene ohoni no wa onipa na akwa ya ade bi a friend altar yes o de dite aye ateme asore dan me na me tro ya aso de nim no apia ye altar o de nim ama tumfo nya ho faso kase ena omunya so mfaso se oba no ato anointing oil no kwa kwa sima gus no botro no wodemo se bi nkoso wa Ghana ekoso akonfo sam
ni nyamesam da bi Bible say oye sadie no a no mugya so gudan egu nsa mom nya mfa so egu nsa man kofonya na opa yenyi bincha Ghana mo hwe osofo bi ogu nsa bi oye the same thing mesi mo nimba ko pa ba mesi mo nimba ko yes oba de mantias mesi me pie nyakopɔ mani yes so for ne pa ogya no wogu nsa wogu nsa yima me nyakopɔ vie no sebe bo a Nyankopɔn fie. Nyankopɔn fie. The house of God Yahweh. Dia koso no. Se dia ni wo bia ni mo se dia aye. Se dia pie. Masa, yifro na me hwe na me koma yaba. O de dita aye atemi so ma ya altar wa so dem won mo ye gumu nsa mo nya ho fa so kase nkofo nya saje wo mu fa so e the feast of officer free nyagopon akofu sem na be wura dem ho read the Bible for me obo won o ye aduma ni bia na kase yes anya ma we man nkofo die kire ko asore wo se ewura na Peter bufu ye nya panyi Paul bufu ye na Paul ka chom se ye nuanom munim se adwede ni ye ye huwom won tiayo Peter Paul bufu ya no enkofo no nsa no omo dwane firi nachi ana mase kodi po machi ana kwai di mirika ebe kache edom na omo kosa asore ni se muni se sa o tayi ayaye o yeso dem enu ne enya ye huwom na se wan ka je so mo ye munya huwom Bible se ubenya huwom ubenya huwom na nyo mo etete sikadra aye part of sikadra and the ring of bovie read the Bible what's na mo hunu what's akwane ka jo se edomini huni se na mo te se enye Efeso hanko opeso cheze ni nyami na ono aso aye na woni dem wono no enye Efeso mpo e kama ye se Asia nyina e kama ye se the whole Asia nyina no mo chisa nipa na di na Paul etu nkofo bebra so na Paul so preach against this nkofo no ada no mo ne kasa and nkofo no daddy free sa so for no che e be di point sa yo nya nyame aw kwane jalai ni buafu eyi aduma nko na kama ya sa sai kwaso nemo obosomba kase atemi asore fie efedu abodin se na so da no e obosomba bifosom ana odi akosi dem o ana odi ay altar no mgu nsa ho no e kama ya si yemu no hwibiam se sei profane jana chidi edwane kontinu omumu no hwibiam ena Ghana e bia piepie altars ni bi e piepie so de mi yi bi kire wa awre ba ho na mi be yi mu one by one yes now me the Bible na guam Bible na be kire say we are comfort complete oba de mfa ne sanka wo mi adwene omo ne so nto sister o pe oba bi tira ba bua what enyo nko na wiase wo bere what onyakopo bechi wa eti be brie ni spirit bia ya pam wo bro mo nyedai wo mu ni atemu de sia na be hunu na ka ba bo se atemu de crazy a asofo etutu nro no from a deep phone na o se atemu de ba bang bang just musa one lie lawyers musa one lie we are very musa one lie we are apostle musa one lie we are pastor musa one lie bookman musa one lie driver musa one lie akuafo musa one lie Bible say duru one man ye besi hona bu asofo be dwane fi asofo die lem bi be dwane fi di fo lem akodi akuafo lem sabe bo a ma Bible nkasa Zechariah 13 verse 5 wo be kanse Bible say wo abo say odifo bi di gidi mi nye difo gidi gidi sanu akowura akuafo lem nyodifo owura akuafo lem okita dade akwasha wonantin boot okodi akuafo lem ibisa na akuafo say no we are difo mi nye difo na odifo na bi na mi nye difo mi yo de pa odo oso we difo ya dai odo fedi odifo na da ne kuafo abetin wa da ne kuafo oni se ogina difo la ni mu a ne nkwase ade oye no ibebu na ten ho na kuafo ne babo ni nkonsan adina be wura adifo no atemdam se be ye dwe rough o se difo be be twane be di akuafo la mu na kokofo ne be pam no oba de banti ase na o mi adwene no won fa ne sankan o mo ne so ntew so so nya dwuma ne ye o be dwane afi adifo la mu akodi akuafo la na be wudi akuafo ba ye nkrumafo be wudi nkrumatonfo ba ye oba de fa ne sankan Bible kasa kire wo se hwo hu ye na difo sam no hwo hu ye wo nsankyerene
ho na yehu papa ni hu aye no okay the book of yare Bible no pachoka 16 afrabi ayeresa osi afrabi ayeresa e ba say yare kwa asore no po say ba so mo kwa asore no ababa wa bia we are no Isaiah chapter 59 verses number 13 to 15 yanko ababa wa bia osi ababa wa bia owa akom ho obehia wo no de akom na se de wura no kom tie Bible osi ode de ba ho akom ode akom a se de wura no kom asem kom amomo nyom ho bebre Pacho also the Yankopon and Shankoman go when you're Debbie. Tasona Conasofo no, and my bibi, my Udi Jari, no, you may cost no, Ninamu. Or my only whom you are Pambi, Winima catcher, so pay ye day, and a phono. Miss Abba Funo. Miss Woody is so cost 7 years, now betting church. About Funo, about the Panisanka, whom you are doing. Tia Babo say, Ban or Conforno, Confobano. What ya come? Asham come. Confront your mohoday, bebre, and Yatum Bredia for some Mencasa Jomi and Tebin Obi Tima Juman and Juman and Pessimist man and Mr. Dowerman who said, or ya come for some number when you won't get the word of God. Yeah. Isaiah 59 verse 30 read the Bible. 59 verse 30. What's your 2 radimra? And I'm not nipa be bra today. Radimra. Nipa be bra 2 radimra ko ya 2 radimra ko pom na twanu kontompo. Ya pai nyankopon achi. I'm not say nipa be breti ayo me ka baba mani age. O say enne enam say maame no papa no do hwe mi wonnim say to me bi enna ona ya pam ntini wono akogye sa enyema no amene ni dwa wodi ni koso oni so ni tum bi anya pam adwuma mu no post open nsaka oni so ni tum bi anya pam di amasa ni pan do fo so sa so fo ni free nyame nti no amasa member no ai wa pa nyankopon achi wa pa nyame achi so onim wa pa nyame achi so onim ka san hyeso e di oba se me so fo we dia bi dire so na sorry wa ye one Henny Funso Cassa, and the Banisano, but somebody with Uja Bacoso. But the one and your man, some son of what about the question to for the free Yame? Casanamenco, a beast to sue at Trossam, but it's a bit dear trying to Nina Chino. Because a free Yankopo. What your Temas and a tree, no possible more dear Temas sandwich. Nothing I could not teach you. Train near Bamuagon, train the fruit in chain, I could yet teach you. No crush, yes, what no crowd or Blabumba, yes, would you? Yeah, train to me, ma'am. Why never can a man who cry a man of crazy so can cry and why idea no cry idea one now your chin who so back can cratches will be chewing for Pambon on work for me will be so many year crying shame will be so many will be class so many years shame will be the bad shame so many bad shame will be able to me TV a change channel one shame on pay the word of God or pepu Bejikwasla Bejikwasum Jitia Jikalanda the rubber band the tones are the mistake a more down. Now to be able to me around them a guide in the so for no sister can guide in the panel. Bodyguard majority boy. The bodyguard majority boy. Now stick and the power of more. And not fast can it go to me. Now one hobby. Protection be a business upon business. What can the book of Luke, Romans chapter 16, verses number 18? A business upon business. See Bible. One more to say. I saw for that it is an almost some year ready. Yes, to Christian. Almost some their stomach pasta. Stomach pasta. Yes. Almost some young Yankopon. Almost some year for Nadintra. Almost the Tetramad. Only for my many papa. I don't pay me from a default so. Sabra what to make. I don't pay me Tanajan. Some Tanajan. And soon I'm a Yaman. We can be coffee. How get down one? I've been through so. But what get about for the but what get about for the only about for the Sabakabi. Sabakabia. Someone country. Your life will never be the same. And correct. Your life will never be the same because usika adekoye no unsa esobete unsanka your life will never be the same and correct what the tetchrema dead anya dokodoko sam ada wonu de chinipa o manu de chebro yankwan ukotom radio so a Ono po mi akumam on fanti asem na wo mi adwin etu onye po ma wo ni kase sister brother mo ni mra wo so o can the book of Matthew chapter 5 Matthew chapter 7 verses 15 Matthew chapter 7 verse 21
Matthew 7:15 no into about the asam what's it and just swap I think just swap the bush when you put me one say wow shamiano when you put some in cancer when I say so we were different for no one am nothing was it being the nabem and the bamunchai the omudia and petaku my brother was be a debadi and petaku a bit in Nibra Pana and for the pafo oh yam petaku yes. When I say man, you won't be man. Remato, any one I depend to a sank of war. So for be bent to a snatch of fear. Bozing wine against your bucket. Yamfansa Mema, baby. Mangua. Twas San Sano Basoya, Unyame, Saye, on Saye. What's I hear say? When I ask how say ya, cause I hear say. When you go on Vanisanka, come here, Jilin, when it's on top. Sister, be big, you won't have we are different when I'm young two mum, or best I take to quotation back whom you know, what you say very good. What's Babus or Moody? What we are do for the perform on my back, on my banner, the bad day, on my banner, the warm. Yes, and you know, you know what today. Ye bitch rawam, you know, we in a piano dinner. Ye bitch rawam, you know, we in a piano dinner. So the person the pam now, sorry, quadu, the papam, quadu. Yes, Obia, dear, Obia, Popo, it will be a quantity, Obia, Pap, Bonnie, one day, and a pampam. So you are queer, Kaku made and a pampam, now quite a pa, and the empire, or I didn't know you have a minority. Ubia did the Napam be a chen pint of Kakuma. Kakuma, I never pump them a chen you here. A jack where they don't pump them, dear, no yapa. Eh? Man be suquadu, a so. What do you Bisu Paya, over the way of mobile, and 2 years more, your soka kumai, or no part, dear Naquant, dear Pano here. I had a pump. Yes, very humble. You are very humble. And 2 guys and grow and yes, I do. Yes. Una can yes, Miss Sow, maybe I will be a Miss Sow, so busy. That's a brother, very ideal like a cremami. And you will so do as I do when I got on one yet. Yay! Hey! About the way of mobile. I did not go so yes. I want to check a clue of yes, indeed. When you go back to the pa, this was what I do. So for you, should not go to near my go. And all too much church members. Said the intra. Muja. Now, so for not to use Moja organ and idea. May catch any premise obey says, since you obey it. That you did con. You are talking to your fan what? Yes, Muja. You talk was Javan now. What would tell you so much an idea? And Jawaju. What did you do? Baby, what do we know? So much do know. What don't to baby, what do you know? Yes, so boy, yes, Moja. So boy, yes, Moja. About the infantias, amen. Woman, amen. One fan jumbo. As I talk. Nipa koto yano. Manu se dia motia na moti na mu manwabro mu mame mo gana mu guabro chede mu huna mane ana kwaje makwatra mane wo makoba podi ama wo na mesimi ntiase yo obi tibi ko kande ba wansam kire sofo sa e ma sofo ehu ba yi hu nsam nyina e ma odi ahya wo nkom e mo afra wo ba yi bia ko kan hu ni ba wansam titira me mame fa wo nya dia mo che mo pechin dodo mo chin dodo akoka obey once much na so for kita dwemu harpa o you very very smart no fa ba na mami mani akasa ko kan ni ba once much no afresh the bay wa brochi obesha nkom no de ni ma me nsam ni be dai obesha nkom o mami akoka che na dadam opoabu ko 40 ani ye DHL e de seni Yesu moja ni muniema e de mani nkrofo wa brochi say and protect him. Pass on papa uncle. Now pass on here how to play. And so for teach you how to play. Yes. Now show them na bompire. We need more. My church member they know how to play. Yes. And they be a church press. And they say Monday. And you never post your financial and your juma. And now the working days ni na ya sorry that. Working
days in Yamada Yasolida. And let's just say business. Then just a business. Most of business. It was more quadruma. Yeah. Monday will be quite my so far so quite my Monday. Tuesday so far so a cigar. Wednesday was to so one bedroom. Ya kwasu ya bedroom pon na nyumira sani abasori. Ya banwa baba Bible studies. Say prayer ya baba prayer just 2 hours. Ya we ya ko ya pastor Saturday ya bay an immense service. Financia ye osuma on adwuma. Yeah. Na dato so ya humbia mo meda. Yeah. Mo di weekly na ye mo hwezo manim. Onye ko manti asem na. Wo mi apam. Wo mo ne so nto. Bibi na agiji wo. Bibi gijo 7:21 tie Bible. Matthew 7:21. And you be osim say radi. You pa ma one was in your den. And you be osim den. Radi. And you be osim say den. Radi. And you be osim say radi. I don't go so him. Second Can you go? Was it you be osim say radi. I don't go so him. I go. Na de me jawo so na pedi. Na dano. O se dano. Any baba be catch me say. Asi di baba catch me say. Awurade. Ye foundation kom. Ye foundation to ahonhomone. Ni pacho tiayo. Onyo posa temuda. Tio. Osi de bre baba gina put. To mo ne yi wan wan mame. We are not 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Can you go? Was a new bill see me say radi. Where Matthew 7:21. Was a new bill say radi. A deep for the radi. And your Christopher. Nyam somfo. Nti e Bible ne. And you be see me say radi. And no be kwaifa. Oso ahinim. Na do you mejo wo so na pede. Yanko. Ne da no. Was atemu da ne do a. Ni pepe. Nkofo bebre. Baba be catch me say. Baba gina gate na chi aka say. Awurade. Ye foundation kom. Me patcho ne say enye ni dim no de sa yare no. Odi ni din ehye nkom ne say nkom che no say honhom bi din. But obonya me din no de honhom ne ye den e ka ho. Yeah. Na ka odi nyago podi sha nkom dia san kasa bi kasa kwaje wo. But owie mu no odi din na to asore no so. Yeah. But nkom che na sha ye no odi ande na Jesus be catch on next Saturday. Cast the TV that when him or can waka obusum be din. But obo yesu di wo hontinu onim se okwaka ni agene nkwa sana to be tutu no ni o ma dwe kire wo mo kodwe ye foundation kom ye do din shankom ye foundation tutu awomone na ye foundation awomone ni pia na ye foundation awomone ni pia na na me pem aka kire won se tie o si ono be pem aka kire won se mi hunu mu da asem modo mi hunu mu da mo free me sonko mama yo de mo amoyo de anye de entene what mo amoyo de entene ti nyagopo nyira nsanchele so nyini pa nkwa you are listening to me at ye mo adenya sharp when is no chin too much odanya kwanchire ba bi bia wodem nya ya kwanchire ma uko bi dem bottle sisi o galo sisi o pada emu nyema ade bi obetia san ho bia eye de obi aka chese wonyo dem bon kan ya sam krani obade me yan dia se wo mi akuma mu and no you be did this friend saying and did follow me boy why na ye from Genesis to Revelation follow me boy in share that tete o you be dia and what did too much na ko sa friend to we ye di chikosia e di no amu e be ka chem say Jesus Christ tim honkonko tim obade mfa ne sanka o mi adwiri ni mo amu di zo mi ni adwom wachi mo twum fi sanya ma no onyankopon fa ne sanka wo mi wani wani so taw kababo nyanko 11 verse 13 sani pay what san so fo na aba no a me hunu wei na me say beji wei kotua beji koso shame poano shame consulting room na mi twua ya se fagalo beji suo bible se kan jo se san klofo no o me asomafo trofo menam choye omo asoma mo omo yasomafo no atrofo aduma ye bona na aduma we ye mu na dafo ebi no omo da no so omo ye Kristo omo so ye Kristo na asoma wom enye wanwa bible say nsanche no mo ye mo ma no nyam wanwa Satan nampo wadane no ehan bofo fi sum no abahan ni so be wura sofo no enti se na som Satan som fo ni bi start wura so no mo ya wonder say wi ni nyame ma enye de kese bi mo ma no nyam wanwa wonder ni wo yo mu said yo mu nyuma dan from nem to twem komo Fresia 055 955 2686 o paso boa yana bomode na boa friend ma 055 955 2686 05076 9000. Yes. Ubetinya fresh abri. Fresia. Living our 7-day Sabbath assemblies. And Apostle Quadman and the dear Shimon. O Passa Safin Baby Awa Ponga, Ubetinya Fre. Yanu, moi, my friend, some Passa Safin, a Bonina, nobody had more.
You quite for so Bishia. Hello, Pacho, did maybe a casa free. Hello, Papa, good evening. Good evening, Pacho, did maybe a casa free. I didn't be sure me casa free of Uncle Baria. It's your fan confuina. Yes, Nami sure on your. Oh, kusa. Teaching radio, dear family, let me papa, and so be the dear Dimmy, papa. Like more than it's a manner or real one after the other. We are not the 50. I bear quite a farm bra, or the dear family point. Medium in person be crabble, and in that training, and no sin on my diet. Body home. Yee! He need the bedway. Hello, Pacho, maybe I got free. O frappe no low TV set no. Frappe no low TV set no wada roma. What your phone is why? Menton kai wada roma. Hello, Pacho, maybe I got free. Pacho me say your friend Ebenezer me kasa people kwase. Me chia pokwase fo nyina. Ya te. Pacho me say stuff will be no I say. Na. Memo sorry be adi wa kawasam na enko. Pacho me say na me yare na me ko hu stuff will be. No catch him say answer na yare na be kono ade say o ya ade be mami na me say ade den no be ya mami no say ade say ofa me tun na ye nu na ni na so be twa ofa dai ofa me tun so fan be fa otu ai asina ho ato ai Yesu basa yadia obu tugum sasen obu bla to kasa ni ntie ni o say so fan so basa yadia Jesus o den Afrizo. Yeah, blah. Safra be mo na to aso mesra wa. Na me tie safu story ni nyina anwie. Na me be asa so fo no wo. Mo de na wurum. No be chene mayam. O kwase ni pan yade no. No one wodi akobaba. Ai, na kwaso ye wo anwie mabo. Hello Pacho di me be akasa free. Hello, me kasa free banana in daddy. Michiao, mejoso. Premier sama mpasa da dia ni opa mojuma nkofi na rade ntire musiem because ni tie wa no be ho de be edumu na mo no ya na ma confident mesi asofo bi aketwa metwa mo keke na odi bansere be isubodia ebi kra isubodia mpo na nse bi isu daddy Nidi ni pesi fa mi pesi banana ni mango down. Ojuma nko na rade mfa ne taba no mkata wo. Amen. Ebe de yintini ni sa di weli yan suspensi. Eni ye bi a eni daddy. Eni no me ya yensila. Oba de enjo so wati. Amen. Na onye wakoma so ade ma. Ya person sponsor yen so so a. Pacho udin ba bia kasa free. Udin ba bia kasa free Pacho. Menton kai wada urma. Hey. What's up be yadia? Okay, so we mema oba nko be fa no. Yeah. Nti be ma de agiso buru tugu. Central wall. We dream. Hello, Pacho di me be gasa free. La na jam. I adoso. Mi tibi kura. Hello, Pacho, di me be akasa free. Hello, mami Pacho. Papa Pacho me dia di me kasa free sometimes. Mi chia plan fo nyina. Na some way about the boss. You need rabbit now, see. Hello. Papa John bezem buza Oh, akati. Beba cho kasa no wo fam wada roma, o kasa na wo fam. Bezem buza se na go pon so man so akwantre wo wa. Onyankopon ma akwantre ho. Akwantre bi enu asere Bible. Yes. Onyankopon akwantre nyina wo hwe ne tronkonkon no. Eto obi wo boni bi mu a, Jesus free boni mu kan Matthew, wo kan the book of Jeremiah chapter 5 verse number 25. Jeremiah chapter 5. Obo odba ne be nko ye on life mu a, repentance no here. Obo a ka ba bunyanko. Wase. Ose bi an. Mu yo. Ye mu yo. Na ma
ana ma nyema bi esa wo yabrabom na mo bone ya bone bi enipa bi di no suma se ana ma de papa enti se atwe mfribone wo akaba gwan but obi wo ti bone but person still oso se di tiemi o beka se o massacre ma je na me kwa sori so mi hu mi wano enya so dia wo na je se we so hunu wano o kan the book of Acts chapter 3 verses number 17 to 18 yanko Acts chapter 3 kwaso February 19 what's a mon sachira modin ya wa gen sachira na mo anya wo se da no ho edubo asachira enso anya dan onani no se otini body eti men take aso na wo kono you are church goer who you church goer yes men fa wo so you jidini you are not a believer who you believer who you church goer who sorry enso fra wo se you jidini ana me hu me ho ano wo ti body obi ti aso dem di body fra no so you jidini dan no free body no yes hello pacho di ba akasa free. Hello, Apostle. Yes, sir. Body shroud. Amen. Pacho kasa free. Me pacho kasa free. What that room? Okay, okay. Onchira osumami. Yes. Amen. And next year, we will so far also. Now, the Wusha and then you say it become so direction. Emergency, Abba. Emergency is a young couple. I feel it's good to take good for you. As some partners, they say something, can say. David. You were good to be Cassipa. I checked them. Let the thing you just for Colonel. You couldn't say in Canadian interview. Debbie. You couldn't see our government. Debbie. Yes, I feel the junior Colonel. Apostle. As them put no canoe when you mean out. It was it. It was it. You're nobody knows about the Shabby. When you are Kumaswadi, ma'am. When you are Kumaswadi, ma'am. Pacho, did you be a casa free? Hello. Pacho di me be akasa free. Me pacho kan quotation me maintain kai na on position we. Kai Isaiah chapter 30 verse 10. Hello, pacho de kasa. Yes. Pacho kasa free. Sopon, okay. Yeah, me chia sopon for you. Yo today I got to get this also. Mati, me chia so upon phone na. No, I don't know. What the person say I'll be beside you yes so fun yes the man say na go for him na fun here. No beside na. Ubi say yes di man no mistake. Ubi say Yankopon di man no mistake. But one day I'll come and preach who is your God. Inti me preaching about how to pray. Nyabote kwa so 7 years na niam pie honom teach the pray me nya one way preacher ba jo bitio so me team afan on na afan na yanko afan na mayem okay obadi inshallah kasa no wachire mami hello ba jo di me be kasa free me kasa Axim Eva Azim, oi. Western region. Yo, michi Azim fo nyina. Ye be ba Azim, Azim fo bia frɛ me. But so si we are saying no dey ejina no ejina boni we are saying. O say fa ya homa Kristo nyenya nkwaje mai ho. Yesema wo kan die. I promise so. Like if you see one casada, say a shabby a cost for your baby. I was saying, young quadrant, you're not in Sachira. And yes, sir, I tell you that you drive that rank as so when you're naming. Yes, Bush TV so quite a quarter for a mile, like I'm not shinny paco. And say, it was the passing and go point you are my memory. Amen. Now, can you miss them at a tray?
No can for just a mature near whom be a dinner. That was the pan, I mean, shroud. No poor who by for safe one in some. No matter the other down come for just a pantry. So you're not one, is your what you cry. That was in a mean shroud. Amen. 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 Michia as in for you now. Hello, Pacho, maybe I can free. Grandpa, media, Jimmy, and Mr. Oh, Pampa. Okay, Pacho, with you. And I shall hear what I quite the honor. I some way have a fear sanity. Very, I read, and you're almost a sort of the point. Omoko di be 2 weeks and just a few for no person more corner more for classroom. There one time much I did a chino na papa no will feel. And see, no could be sad and say, Obia, any work was there, Richardia, who buy a 1 person water. Nothing na what they feel, who become a summer or kata. And in a week time, 7 times, you see, you know what for say, you could jay summer. Now, what past years won't saw you. I know, see, I send in a middle to a mouth if I shall put to you. I'm saying, or this time, not how much in a top on the Satan. Or Satan said then, or your money. Or see, obey a Juma mana, or Pete on Betanity. Now, also, oh, you mamma, Bema, this is one up better with you, and I'm not or Befan, they said you're Befan, and your family, not the idea, man. Hey! Yes, some cranny. Hey, some cranny. Hello, Pacho, di Rebecca Sefe, Akati. Mutasefi, Abos. Ifa. But I now over the radio, Shama Junction. Shama Junction, okay. Okay. Meet you. Abos. Mati. Yeah. So for some wood room about. I'm not born on your cashier, no more who buy. I will think behind. On more who buy. And that for something. Yes, yeah, that was it. No grandshare. About the Inshabibri. Inshabibri. My good quotation me. Can't find fast. Now, course, I do 30. That's 10. What catch at the move for say? Yea, call about what? Hello, Pacho, did maybe I got free? Hello? Yes, and Pacho, did maybe I got free? I don't want to say Bogosu, Major Suban Quajisamsu. Bogosu, Yabao. Meet you. We follow our Facebook. YouTube. I'm channel my power. Amen. I'm going to show. Amen. Amen. It's better was it. No crash. Body and Johnson. Hello, Pacho, did maybe I got free? Hello, but I'm in the French because of the consequences. Meet you, Casa. About Yamin Shop, Papa, remember. Amen. Me a collect and I mean, I am tight you. Wow. Wow. I'm sure. Amen. Oh, how many years? But I'm 11 years. Oh, we thank my God, Yahweh. And I was to say, Akola when you fiji Dubako. Oh, mammy, no papa, or body in slum. So my jow, Obisune, mammy, papa, permanent for TV, and say, Momo, Remy. And in the money, Benny, Amakoto, a quantity bonim. Yahweh in Shlavi, then you bear a penny power. In Shanka, no fearful. Na nkwala nyina pe masam panyi bi so adwalai yes ye mo franda mfo okwaji ma ye mo franda mfo hello bajodi be ya kasa free hello daddy yes me joso ba kwaji samso kasa free mi kasa free ashama Lebanon mi chi ashama mfo nyina mu ji uso daddy sisi ade mi da so afa and that's one sign share the idea sorry for me here what tell you so we can go policy koso we una jani ate say abanu on tutu aso de primu was away o ye de nkotum masajai jai na bi kurebia e bi ekoto aba na bi kura dom e ho de e mfa mfa ho kura na ba bi ntimi nto aso bi mo Ghana poni o mu je ni na because two parties no bia wana so for na di for ba wi masamka yeah. And your baby, you bet my trust on the BM. I'm telling you.
two parties ni na obia wana ne sofo na divo ya to ba bia wuntie ana me shan koma we bai me shan koma we bai me ma we lusu wuntie bi da hello Bajodi baby Agasa free. Hello. Yes sir. Yeah, good evening. Good evening Bajodi baby Agasa free. But so your family George Agasa free abuna so edo. Me ji abra so edo fo nyina. Yeah, apostle. Yes sir. Me say, I said that me sure so na me bi house enti Bible na odi preaching. Da Bible na bi na dem asori dem na. Anu na o so for so mfanya gbe be mama. Na ena so for na ba ne ye ka te ko ma. So no worry no anti me si ma ye nkwa asori no. Me di me tini na akwa asori. Na so fa ka afro ba na se ne nkom se. Wo da to ba wa doctor ni. Oh, me so account na me ye business student. I just say honey for na ware na gu. So for the wire doctor ni na me do business. Unyangwa ya balis. Na unya ba doctor. Because nyami Israel, na me nyami. Israel subami. Amen. Yes mo. Hello Bajodi baby Agasa free. Mintu nkai wadaruma. Hello. Hello. Yes, sir. Bajodi baby Agasa free. Hello. Yes, sir. Me Josu bankwa jisamzu. Me Agasa free malam. Me chama lanvu nyina. Opo oya de pa na mi sure. Me nyadi oba de na ya de mu fast dan ma no. They are the Dama Yankopon, and then system on a motorcycle. So, you see, the air cost on an order. As so for a neoma moye, and a neoma 8 in an order. Niema, Professor Yamama. Not so far, catch was the Tunkusia, the Tunksio, the oil. The two say there's an over communication in a way. The young couple to say on Amoso na OB na you and Quaquan. Amen. When I mean, which house, mammy? Na Oma was found and also. Amen. Amen. Na Omwao. Yadamasi. Na Omo but the three states and to say be our register found. Yeah. A riding count. Uncle, no, you also. On your Maswadima. Most of us na boxing and meba, go be out of blood and chaminsa. Men come American call de la Hoya. Youngest can be Ghana, mamma, who can crown Yabwa for that. Casabre, Sankami, you will be a me boxing and go be so no managing me. Why not sponsor Quagisam? Oba the air so. No more, get to a bien, some namano, eguso. Na bibia mintimra na samano ma wonchen alo ba chodi baby Agasa free. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir, ba chodi baby Agasa free. Agasa free Sofia Chianse from Musa. Eva. Sofia Chianse. Sofia Chianse, okay. With you. From Musa Pache from Musa. Okay. Also for the community among bas the oye here may that be a show for. That's it. That's it. Amen. I'm a shop and I know you there young for two. Amen. Number one in a woman was a farmer. Amen. From man call him man dear. Ah, man do kakra na me raho. Ah, Jeremiah 9:1. Jeremiah 9:1. Abba. A man you do for oh, me yama papa gogana mai. Ebi se biti se nemiti enzo. Ana mani yesu bula. Anka mesu me man baba. Ka mesu me man baba. Man wanu. Hey, hello Bajodi baby Agasa free. Hello, Mbaja friend me do me ka free pantan. Eva. Pantan Bola Johnson. Panta, okay. Yo, Mati, yo. Yo, me pardon,
nsɛnkyerɛnne na wɔ hɔ anaasɛ nni hɔ. Onyankopɔn yɛ nsɛnkyerɛnne ba ne nsɛnkyerɛnne ɔyɛ ne sɛ ɛno no ɛni yɛkyi ɛdi yɛkyi ɛni yɛnim wɔn nsɛnkyerɛnne ne yɛka so ɔyɛ no ɛnyɛ no na mu hunu no nsɛnkyerɛnne ɔyɛ no ɛnyɛ ne yɛ hunu no eti wɔn deɛ bɛ preach about Nyankopɔn nsɛnkyerɛnne na adi atoto deɛ ɔhunu no noare. What is it? It's a Janica Kaba, could say, what the boy back over section naturally. And the word of God, no, so no, say be a preaching me a tattoo da me yoku say that, oh boy, yari, me infam in San Cano, me pono, or Semenya Yarasa. It says, okay, the book of Ephesians, Matthew 8. Matthew 8. Verse 16. Verse 16. Was it doing? Was it doing? What one so by? Could say nothing. No, not some na true word of God na course na obetimi na yarasa. Yes. Somewhat. Ya pony ya bompa ya shasu keke no kura no obetimi nya oje. Yes. Eno na nya dia. Say me bompa ya na me bompa ya na so nya yarasa. Masa me nya by force. But when you watch that say ye be ye. Tuudi eme yon preaching nyabotra eme ni echinye wo mu kura ema nsofo ni wonye ohu hello pacho udi ni bia akasa free. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening. Yeah, that Krista say emete so. Me pacho akasa free. So na wakasa pi. Pacho akasa free. O me try ache o. Me pacho akasa free. Temunti o me try ache. Atọ Rezona 50 Ghana. Rezona ketwe dio. Rezona. Na no obi frebe also koto gardener oto no 1.3. Wa ba ko pe. Na wo Rezona. To 50 Ghana wuzu. Kiss up one bar obi ye demand 1,002. One bar. Obra one box akra krendu. Ozo papa ni bisa men sanjani. Sanjani we yan sanjani. Yakuba Bajiwa, I dare a ton way box back. A friend say 120, 140, 1.4. No, you one bar, not Tomo be tied into a AM Sanjani. Yeah, chrono, nani pani boni pana. Oh, no, serious, no. Hello, Pacho, did baby Agasa free? Pacho Agasa free, Wadaruma. Pacho mia na meka asem no me mi pacho ba bia tu ni dia ebre no kontu dia che wan adawroma o de wa fanto amanu fanto na gozi was we are found between what say dia kana no atu say straight to police station wa ko report say wabum tu agum kamu ya sa say chichi o mo asenka hello pacho di me be aka free Pacho din baby akasa free. Efemi Julius me kasa free Kumasi. Kasa free Kumasi okay. Echa azekro fo nyina. Hello. Julius meet you. Hey, azamu Pacho yi fo na ma twa you. Hey, for my charity because last madam will be all call or something or something or call a good or something or it's an hour. You see, I would discount to me for it. So could do and then door and so and then store a stormy now. We told you on to a mobile as a container. You were a certain nature to say water. Anyway, Tiro. It's Udu on my body guys scratching our zone there more. Udu, I was sitting in our saying inside one and I will be. Nancy Bakubia Bawa or torn that one. Mama church members are done a carpenter 4x4, so some more dazzle. Wabra Mated Mukro Mated is school that swapper. Multimedia management for boss must offer to turn that one, some more that one. Here you to digit that one. Bra about you, Mobono or Swati. Mon pastor panko alors Pacho di me be akasa free. Hello, Mr. Pacho akasa free. Labelia camp okay meet you kasa. Labelia camp. Yo. Labelia no be better man. The man da kupa me. Amen.
Amen. Me wani bra Saturday your branches nyina Kumasi your branch wato your branch wa den Tano so your branch wa asap your branches nya be guso 100 more than 100 branches your branches nya be guso ye be kan nyina so ye be maswati to anamonu jasam na chi kwada na beje wo nkwa wo be wu akobu akunta woni mu a there is accountability. If you don't, I'm telling you today. Money also. I couldn't tell you. Along Pachodi, maybe I got free. Me Pacho, me Cassafree Comasi. Me chia say Chrome for you. Amen. Therefore, now me sure why. Amen. Now me say me ma Ghana for you na yes. Asemo. Yes, yenti asemo fanya ne yefo. Ma yefo tie. Yenye tie for fa. Nada ya. Enya me suma ya sumo. Bible na yentimi enken kind no. Amaya yira. Bible say nimba me man nim ntino omo yira. So wo so ye Kristo ni na wo kwa asori a. Ma Bible here. Ma Bible kenkan here. Na nyame onkonkro mel. Na so wo ko be bia nya kwa nyame onkonkro ba chiro be bia wo fa. Anu kwa yen senche ni ba. So ko to azem ni yime fi azem. Oh. Enti de bia wo bia pe ese me de me nya hwe me nkenkan ya kire me na ya wo kire wo no wo hia no wo be de no hunu nyakopa kwa no odi Mami obade nshira bibre. Hello Pachodi me bia gasa free akati. Oh, kuse. Pachodi me bia gasa free. Hello, Mr. Femi, me gasa free La Paz. Michel La Paz for you. Femi Gebe Foku. Okay. Papa, ko for idea. O mo ni sang ba sam so kan mo bra hu. O mo show ko mo net to pa hu a, o mo be mo de she. Enu ye kwa bia. Me bra di kwa sorry. O papa na ti say nko ade od na ba bubo fam. Ase. Ase fini pabwa. Ase fini pabwa. Oh, kuse sa akati. Hello, Pachodi, me gasa free. Yo, so from Pasamedi de Felix Sata, me gasa free chufu telecom. Chufu praso, me chia chufu praso for nyina. Me ba o den. Amen. Aha, so for mas mama chacho de Onyankopon mi kan shiraw. Amen. Me Ghana ha no an se nsanche na dos. Papa pama sisi a me nya me somo no agija. Me see at the sound of me and was some men the Church of Christ. The cost am no na ya capture and in yanum a wunya hunyame na kwan. Nti that say the dia makoso no metiu. Amen. Na one so wash on the tea one so when na what model when samano putting what bobo papa. Amen. Or for the Christo abrabo. Amen. Now on you if you are abrabo and a year so and man no neka. Amen. That's what was about the Ishla Bibre. No you want to swadi ma. Hello Pachodi me bia kasa free. Di me bia kasa free. Hello. Yeah, me jo su bank kwaje samso. Mpachonka. Nkasa pedunka. Me chia dum kwa fu nyina. Papa ya mi shewe nyumba. O jira nso mami. Eni me de wa me ni am le hoso. Isan say someone of course to the say. Papa we are say assista. Ama je say what no kwa won't say the course we are say. Just a symbol what you are watching the na yo winnim tawo kwa ha. Eni me ni ntie with that. Ishin che me rega na kwato. Eni me Amen. Now, I don't know. Edunkwa fafre ye bedunkwa dendende. Onwa wo apese bi ba wo bia no ya boabo o manu ti ye de WhatsApp line to so a omo frepe o ye pe ne ye boabo adom na nti edu e pempenfo ne ba. They say ye start with branches to do na ye be start ye we a campaign ma ye de ba programs. Ti ye ba pe ye be big crusade wo kromo. Ya da safri bia ba. Nti wo dwane WhatsApp e no de amodi atoso no. O dwane WhatsApp line pe ya forward line po fra no baby ku awon wa che baby ku awon ndi eboabo adom na no ndi be wie che ne de kro na ma ne betudwa ne ama
ye never nyeka team na den aba ho obade adoma ne fe aba alo ba chodi me bia kasa free e pa che ye frame ko fiere ba jo kasa free ba jo kasa free akra mo bo Asinfosu area okay na see from say den ko fiere Debi Krodu Asinfosu Asinfosu ankasa ubo kro bi dio Asin akwada ye mobo Asin akwada ye mobo na me hia no ma kro ni mu nya Asinfosu tabakem yeah very good Asin akwada ye mobo kama ni ho ba bia live ye ho ba bia 70 years owura ko ra Asin akwada ye mobo me pacho osofo minim no pa amen yes na o ma cha solid wa Asinfosu maye Asinfosu de ye bad den say kre kitali pa be 50 kura dinu ye bad den dia na me ne ko asari wo mala okay at the time na no what okay wa ba malam branch yeah that's your body share we asi akwara ye mobo God ya Asinfosu ne be kwa na o de bokro no bia ni on free danta yeah hello mami pachodi me be kasa free Daddy bato me kasa fi ashama ya fe mi ku kwa mi chi ashama fo nyina Daddy ni apoye pa na record say ye mu pa amen oba de su hum mobo no mo abno hye modini na munyina pinti so mbeje achinchi obo oti wo kwa nsole ten ofia no Monday we be oko Tuesday we be oko Wednesday we be oko o be oko anajo o be oko all night o be oko pa ba awia adai mun kwa awia se mun na me boyfriend ko so fu hey boyfriend mo koi akwa jadi adi mayen o maya ti e wa e mu kankan e no maye ale ye na wana ti echi no enu kwa ya 100 and when achichi echi ni yan 1700 na one woman na say tontro wa no tontro wa no oh sister muna masega na economy o e wa tontro wa petrol buo 1 gallon e koso kakre makasa sa akoto nwa tontro ata we ready we mobro kan one po monka Gana for kasa o petrol yentu lo fem kakara men kasa lo fem atuma yo men kasa petrol atum yentum gena passenger ba ko akoto nwa tontro wanya chichidi achi 1001 1700 and what is in tontro hello bajodi ba bia kasa free hello yes sir hello good evening bajo bejo so bankwa jisamso yes I'm Godwin Kasesi Accra. Ukasafi? Accra. Yo. Yes, you are. Devi I am from Mami now, Benedi me now. And the young Kupasi and Ankasantem. A bit of house because as we feel, Devi, I will preaching here come up. When I watch my best. And yes, I would just a sour drink. Oh, when I later went to Timwa, no matter Yazan. Minyaya onkasa masachira magre na minyaya sakrawa dibra sorry yes na ja minyaya nka meba na kwatetem na yese wa yese me nba bia me free nba bia mabedru wa nba mani ani pa hello pacho di bia ka se free hello me pacho free ntia mo me ka se free sunyane mi chie sunyane fo nyina me pacho me yasofu ni bina papa me ti asofu bibire china enye sa okay de asofu ne de ye asolema no me asofu no bi na me call Bible school me last 2017 and na me ordination year na me ni asole amedano na ase we ya be program me na asofu bi a me ni ko shia bi chimbapa me kamechiro se ade anu oye no edrumedi ma me ankasa ma adini bu me fo se ade na oye no enye nyame na ode ye adwuma
because papa could imagine so to me cast a monfa cheliwati obianto cheliwati mla na cheliwati no ba wonfo bidio otwa iba akoto twene nefa ba akobra na ba akona wodi aba no wodo na e ba bishim eno ne ye wadwuma nkoso no ato enchene edi aba enchene na ode ba no se de enchene ne desitie no sa no abra bo because na ade ba ko papa ya na me twene ho aya menta se ne se anwa bi a oyi obi a woye no ye de o maami mi na me boa no mai ne ye o de cross no ye de panie bi wo ne de atobo to nim tie de urabo to nim a ne de ply bi ewuram ne chim no na abaye cross de ne ebu ayinagum ne akata so nti uba zawe ma bompa se bebre anwa no wosoro ena oyo no gina ase nti we sa se bebre bie ni bie ni aza Alon pacho di me be ka free. Pacho ka free asama pe bana. Mi chi asama fo nyina. Ede woso. E frame mi kwa kufuri. Ya mi pa. Asumi bi enkan so. Hey, eja. Ode am ti mi sho se ti na mi go ko amenka. Fi ejuma ba ti na me TV aso. Usti singo. Amen. Wasuri na kopon Israel. Israel na wasifiri ni na. Amen. Yefun awufiri mu baaye. Amen. Na kopon. Amen. Na one wasifo. Amen. Amen. Na kafe we die. Kenya wa that na. Se wuni na prophetry na ko tosofu enimu a esense de wa ko protect ana so otibo ebi enim obere warrior kasa abubo no mu na. Hey, oba de shira bebre no hwe oswada. Topic ni say, hwe mu yiye won sancheni bi hu. Hello, Bacho di be akasa free. Mpocho mika, good evening daddy. Ye mitio. Mpocho mika so fita kwa. Michi atakwa fu nyina. Takwa so ye ba o. Amen. Nyame yo kese ne die, wa ma ya tia anokwe na wa atemi mu no. Na da mpocho metimi anya o private number. Menama dia no metatie upa nti me pede mewu aka pa personally one on one. Da bia me hia me frɛ me ne ni nkomo wa dia aduma. Okay daddy. Why o takwa. Takwa straight ma. Ne mo mo dia aduma ye wason bi o takrade. Ti me bo takrade so fo amane. Ti komo bia ne we bia why me se wa ne tie preaching no. Ye hu se dia be. Hello Pacho di be ka se free. Mamu ko chinchin sa o obi asem kwa ka kire me kra metimi a kire ode se bia bi wo kra na wo tiboni. Hello Pacho di be ka se free. Hello Yes Pacho di be ka se free. Pacho is me hello Pacho from Jen. Pacho ka se free. Hello your friend. Okasa free. Pacho me kasa free do man incro. Mi chia do man incro fo nyina. Bia je. Body inshallah. Dan Pacho wakasa pa da. Amen. Amen. Me enyu free adomo fa nkwa adomo. Amen to nkwam. Na Dabia Katasia. Amen. Dabia like Madame Fuba na or train where you I Facebook. Or YouTube ya. Me pese me ninyawa but ene de kwana no say oh I TV stations and meta pa. I just said yaba multi TV platforms I satellite so until both digital way and satellite DC baby 7 years Tokrobi Oshim nya oso nya pe ebeba uskanika usale satellite digital the same thing you and show hello Pacho di bebe ka free. Hello da
mente won kai mbacho mekasa free dance man siabu me chia dance man fo nyina ada di mbacho dance man siabu fo nyina ajo so amen na so taka mekanese say da robo we there in fact eboa papa o nti mo so yasene ni model mo so yasene ni model ro ni na mbacho se me se mo so yasene ni model ro ni o na mbacho mo sa mi evangelist am so ana me kan ka bia ani mi awani na no wajire mate hello bacho di bebe akasa free hello bacho good evening ya meji usu bacho udi bebe akasa free bacho free me ko ju aduma akasa free barakasi Sante Regine Kumasi okay bacho with you so for me bona baso that was it. Yeah, be just a yen na just ya po ase nyina akoda. Kuma so pa anti. Eni mu nyina ere, the bia so mbesta be bia so bia so. Eni mu nyina abesa na meti because e no bit masame. Amen. Merci go mo ko ti bia so. Amen. Yes, you that was it. Yen enko yen fa ba mi ensan yen kwa ma no nye sa o. Hello, Pacho di me be akasa free. Da Prime Nicholas mi kasa fi Bogos. Mi chia Bogos fu nyina. Bogos fu Jesu da. Amen. And I me TV no muda na chichi me TV na me be home ameni je pa. Anti ba wonde wo che onu an no mo nko so 7 years. Pa je yo afina me wo se me share TV pa afina me se me nyaje. Amen. Di nya ko kan mo pa. Amen. Amen. Onchira won so mai. Na yaboafo ai na momoso a etimi ko satellite no ye wen hira mo hello bogosofo hello yes sir. Good evening Pajo ka free Pajo ka free be man Sikuma Eva Bremen Sikuma Bremen Sikuma okay mi chia Bremen Sikuma fo nyina Pajo Apostle Nyamisha amen na wini na nyauka nyina enkomba nyina so edodo na gina ya Christopher ai no krepa ya su bi Bible no on kan nti nyasofo ne ka no senia o kana ya ampa senye no kre ono woni nyasofo ne ka no na obi tia no yika ko fitire no obi ato ne store mu say yen tade na watu ne store mu wada ko memenda mo ta sorry dem na ta no nyankopon ne nsma Gabriel no meto ne ma no wo store mu na se ni ma ne wo store mu no ha na meto na obari ehira bebre no onye wakoma so ade ma topic hello udi bebe ga free hello yes sir I'm cancer free Kumasi me did you before me check mas phone na that the way them are some are going to be better make our Matthew 24:11 no what a deep possible is better remember no but that the deeper we breathe then I'm yo bado asinti do na no do badu yasam di bebre kura ya paba sa so kura do omun kobium o wakati o kuse ajam chese ya ntwa so ntem wanya hello bacho di me be agasa free hello yeah good evening yes sir Pacho me Alex because we kaswa we check kaswa fo nyina yen kwa ma why hello you damn mate damn Pacho if I say I am lady in fact why are they about enyeme na maya de obo ade na ye na mo friend ma so for so afre wa tutu be kabra asabra ka wakuma wa we na chiri kwai yeah damn mate yeah da kaswa you 4 branches na o obo ade nchira hello bajo di me be ka free hello operi nana yes sir na tishira wate onchira so opanyina udi ni be ka free ya from nana scan so refer to ya refer me ta freo nana scan so obo ade nchira eh emble na o ka to no bi na asi en to as me be to ama o mitio wondondum kania no na mon fen
Oh, the next game. Okay, then about it. When we never come with you, no more. And they say, oh, I said, yeah, and no way, gentle ones. When we don't have. Hello, Bajodi, maybe I got free. It's all about what blood flies on the grow. First, do can you have fun in the air? Well, come on, Ram, Papa, Gugu. Hello, hello, Bajodi, maybe I got free. Aquatia, Michaquatia, Fuina. Quasi, okay, quasi. Wow. Maybe Baquatia, Kawakuba to you. Maybe I'm sure for many power. Amen. Yeah, nobody has Ujaku Podi, we are Sama, why, Miss Row? If you are so assuming Canasa, which I was here, if you are suffering, you know, into baby, living your way. What to second year, baby, then you baby, hallelujah. Amen. You have a last one, you're gonna ajam Maria. I'm a new for me. Hello, you have a last one, young co. Now, topic in that no nobody had more trying to be Samra. The Yamara, Yametwa, so much name into Mimra. Hello, but your baby, I got a free. Takwa Michia, Takwa Fuina. Takradi, your branch. Okay, leave me away, Mr. Paris. Yeah, oh, leave me away. I'll cry a member. Okay, very good. Apostle. Yes, sir. I'm sure. Amen. Amen. The mania idea na say Yahweh aduwa I takwadi for a friend also ntino. If we could say na me buy na baba so. They say a TV net trade manim. Ntimi so the campaign di akire ba. Be bibia so be for life. Ere ba. Oba ri nshiramo. Na Yahweh be bia wa yire bia ntokru bi o chembia no ye be hwe no. Ama ne bofo oni asabe wo tebe nka bro ho ase maybe awo na pesa safo no bi duru ho no no tutu anamon pompe na wa frɛ se mpesa me gina na me ambassador me gina o ma live Yahweh na ye ready oba de be ye preachers nya sofo nya ye tu mu nyina agum ndi nkro be ba so nyina ne de mo na ma ne begu so afra na won ba bi o mu hia oba de nhira bebre na onye akoma so ade ma nim topic ni se hwe ho yie awon sanchirani bi ho dio sanchirani bi ho nyen sanchirani nyina sanchirani bi ho ebi mu owira mu abade nhira yankwa manone awon so your branches wo yankwa manone branches ningo so say ko dwedele Kasafri Columbus Ohio your branch Ohio your branch New Jersey your branch New York ko adobo the was a babel. The word dream would shrow power, love swallow. I mean, do you have somebody every day? And then they got better kind of say, come to the two platform used to say. Then you are the boy, woman, I didn't I see a pastor, quite baby, piano. Kakabi, Kwabi, Yabua. And you contribute to say, well, I can tell you, you can contribute to. The Jacobo is piano platform, so what about the Bia? That came to be contributed to a car, credit to the pastor. That every week piano. Pastor Bia, Uya Sabado, Quaji Sabado. Committee, you could die until die yellow. Nobody be Bia by head. The Kenya contribute to Kakra, the Sunday pastor. If you say every week, a pastor made to about 3 or 4 times. Can maybe do quaduma. See, you had your platform, you know, and then so we be in this so. If we can say Columbus, Ohio, it was a Frebby Eric or Seco Joe. Mr. Eric, yeah, say, Pastor, they would be better. Casa, I mean, this year, yeah, but in Shrabo Power, Pastor Chi, Pastor Bensa, and Livia was a familiar, we are saying, baby Biara. Amen. Say, rather, okay, I'm unfortunately in the branch of US. We need Scar better, my dear, do good, and I come for fire. Bye. Yeah, Eric was saying goodbye.
Kwanza before I say rare no. Abeno. Ni ebo nsu. Oba de hu yemobo. Oma etiase. Yanko. Yeah man oni branches neguso. Shalom, shalom. Yahweh shalom. Obaida. Aida. France. Michia France Bonya. Elo himiawi. Amen. Se ewie mri onamoso mu biebie ni. Inshira eni ewie enkan. Amen. Se na dumara kwa. Oma ubie ni sa emri. Amen. Edo asbebre. Amen. Mese papa asori bia na meko. Me na ada no meka se na ye omode tissue. Ebe pa mo ni ma no ai no mo ja tissue ma no no. Aw. Edru baby so se mon fa mo bag. Na ede de Nyankopon be ma musika. Yes so sike so ye hu hwi. Inshiran kan se mri na obi ebe. Yes. Na nhyira kɛseɛ no nso nkɔma Elohim Yahweh. Amen. So namo so. Amen. No bibie ne mani. Amen. Ah. Bye. Michia France for nyina michia be sama michia France members nyina michia Sabbath e muchia wa sorry a meba. I said abribia me dem ye teachers no. Michia friends Belgium there Sabbath bi muchia Sabbath na Belgium for bi o ma so dan kakraka no. Oh, hallelujah. Amen. Yahweh, yeah, Jumo. Hello, Bajo, di bebe agasa free. Bajo, femi bichi so because free Italy. You check telephone na. Bajo, di bia mitio pa. Amen. Hello, good evening, Apostle. Yeah. Bajo, femi bichi so because free Italy. Yeah. I am Pacho de Bia Mitio Pa. Yeah, be Mitio Casa. The one send me the Akama Kuma and sure on your Cassipa. I'm sure to be. Was send me the I want my time as Mikai 2017 Bagana. Send me Bewarina. Men another Sophobia Bafina or Kita Sa. Or you'll be almost 6 flowers at them. Oh, as whatever mammy send me from Kudra, the Pama home 1 year for you. Also, you see me a young man and my missus are coins. No me to tungu bowling. Any guy tell me I didn't beside. Oh, quotation ben. Nature said, but that's a chin and to tungu bowling. Got it. That's how you is me to then a baby. Except my home money. A home bottle so. Oh, it's a few more. Quality for net. No, they are coming for the acquired. Nti oya wo to me sin Jesus bien afi na behwe so fi na ne ho kire ni ototo papa so ni mo odi oka na na adwin ne se ma adwin so antoki ma adwin ba bi agoro afi me ba back to Italy so me wo ha na me na frame se so fo ne se wo hu vision bi about me pa na me senis kana ofanya akwankyere ma me ai na me kache me na se on kache so fo ne se ono amfra me na me hu akwankyere kro no so free frame ya oh sister enchi bia obanyem wate nti ese o sene mi bibi na me di akwankyere me kache me na se on kanche so mo se de mi di ewe kora mi ni bi na me wo de mi di be sene na kan ba ko chicken aba berry na mi ametina we menyim 9 months enche mba be wo na nya me ben ne hu se enchi no se fe na enche bia be oh abra mi amenyem de wonyem de da oh nka je so fukro ni se mi biske bia yewe hu yemabo ye nya me ben ne hu ya katen se enche bia na menyim wo hu se mi nya nya mi enche oh yeah we jo so ati hello Bajo di baby agasa free fa WhatsApp line no baby awo bi abesa safin bi ebe wo bia waje di a fa na yehu baby awo Papa me ibaba Medin aya mesha me 6 years yamin shawo amen misha yawe shawo libi yawe iva obadi nsha bebre no yoso ai libi yawe asafu mun kwala ni biblia afra US no
Yeah, my aquadro. Yeah, you might think. Me no. Shalom, shalom. Yahweh shalom. Hey, Apostle, yeah, that's it. Yeah, awareness message. Amen. Mama, yera, you feel from winnie. Omo enyi omani amania mehu ene omko pie bibia. Sa brewnya wura gate no mu omode omo etumi no omo akwaje no omode afa no mum. Ya amaduadua ne mo gate na wura mpa no agimi. Pompaye oje odima mpabo amasafo because omo na dos umbeka den. Pombia ye wura so de ko press. Ni moti asori no sofo etwi ma ni. Prayer ta omo wo ye president. Etwi ni bedi. Enfo megu TV. Etwi ni nuanu madi. Onim say asofo no sempa ekoso ne na de omode ye ema maamefo no omuma no ho keni akaba pa ye fa maame ya fa ne ma aka anso no mugusu titim ayasa gedua o hwa ankenye enye tumi bi na nka omode omako rurase afom no mu a anka we nipa ben pa na nka owo ne fa hodie a ono anka se nim nyansa enye bibi a anko betna sa asori no omo abweki omo papa so kwanjima one wasofo asafo mai na yen a yenisu ate ye no ye mompa ye momo a amen omo kese omo ni frifra no enye omo a edin o asam na nko sa akofo mo doso asofo papa no mo ye sei asori bebrebe ubeji mpo ne endu 10% po na obetie nyame asem na so omode tumi kan efi obade ne nsem edi ye dwuma nto mo fa nipa bebre no mu ebe den no maje omo ho ba de yoso onye wakoma so ade ma hello ba cho di bia kasa free fa foreign way to so no mu no bia ye branches ni bi wo shalom yeah we shalom baba oba brother is Germany bichia Germany branch obade yawe ombi oso fenso non to busupenguso amen omo ahoden amen ne apomedin amen ne pastor Chi pastor Mensa amen asofo na aka wo living ya wo mu biara no obi biara branch bi obi ada no biara amen obade esho obi biara said e when ya hoblase no mudi apostle kwachi man echi na ncheche na odi cheche muso modi san cheche na ema obade ma amen omgumu na yase amen muhwini papa de onyi hobi o muhwini no bi amane baby am branch la mo de dano no o kansam baby branch so ni abra bono ne no krasam no na yimfintu anamo baby o dano nka be de se living ya wo na me bia anyira so for men na ni asem obade ehu ya mobo amen papa ni bile so wa be ke bia kire tu se bia wote ha na wo compare nyeme bia wo Africa now what they compare the rest of the world papa kasa yende ya dwen no I say monkey adwen bi na de papa what starting say wo ka edifo asemi eye no dabi wo de yemfa covid kra ba ya wo betra platform sa amanfo kase apostle ya tinka papa obi tin de bia so de bia okọ bi ni de bia okọ bofo de bia okọ ma yesam obi de bia oti ayi huti pa wo ma wo mo free kra obi fra ye papa me kacho na yanka se ye memesi kra no bebre obi wa akoto so for na je bia tu no ti wo na yefe ye ni hu na me de ya kase wo de beti nkwaji sem esem akọ osempa na ubehye suma se adi bone de bra ana abrante ha wo ha wo kra better TV no so and waste with time koko tro bon so kra because sansem ya twagui na se wutie sansem na se still wo better wo bonem still wo bekoma obi atwa wo nti mwani nso ntem da na debe na obade eje free nipa ho ansa na waye bibia ma na wo de na wo de ko brabo obade ade obetumi da brabo obade abrabo trene o very good abrabo konkron holiness and righteousness very good because under trust without holiness no one can see the creator inter ade a yebetumi da brabo obade pe any holiness and righteousness it's not about your money, it's not about your property. God doesn't need your money, he doesn't need anything from you. So don't let anybody any prophet to deceive you, say bring money, bring this
yawe ebegyina so aye bibia mo so we nipa what is you are totally mad because me I don't even me sure say the mind of yawe no kra bi da mu what you say papa we so enkoma Ghana for na mo frɛ no ye pa mo chew ye papa na obre pa mo fra oka hello no wa just hello papa na obre pa me pa mo chew munya atento munye a Italy we say mu ya atento call there wo ya obi ka hello a wasa respond papa ya be preacher be 2 hours obegina so ofa ko a mo be disturb na hello yem pesa o yem papa ne pesa ye ko kran kakra no odi etwa pokoko no ko du bo sha asase so yesra mu se mo sheda so na yeson so edi fa tronfo so se mo be disturb na mo you very careful ayesa mama jako fa Isaac Michia Germany asafo manyina Michia Dortmund for Michia yenuan ma wo friends Essen and one there wo Hanover Michia members Livia asafo wo Heavenly Father we thank you Michia Livia asafo Italy Belgium for yawe nshlomo omo Antioch yedomu we ni batoso ndu Saturday ya yishia ho ndu a wo Belgium biara no wo Germany so a wo Germany o bechewa bia ya so da wo wo Canada so a wo Canada na ma no awo ho a e bechewa bia Canada fo hia wo France na ma bechewa bia mu hia obade ya we nshira so wo hwe sabre esi amano ni yesi mu no yo we nshira no moye no my entiase e adwuma odi ahye ensan enti London no from bechewa bia mu hia obade be nshira mu nyina me se fa Japan wo Fiu poko lam lisi sasanko Black people wongo The Mount Zion as a righteous throne Yoko yo Fire pan roll Fiu poko lam lisi sasanko Black people wongo The Mount Zion as the righteous throne My lord Me say no see ya so me say rota the 5 years Who will drive you can put me down none Come on, show us the Kankali line on the top of Ghana. Holy man will like Kenya Apostle Oko Antiman. They say, Rastafari himself, Kumade Kalamawe. Baba Janai, I Sata. The eye of an Ethiopia, Krumabe Kalamawe. Atela. I mana pio. Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Fleming ya ubingi ma Apostle. Islam come out and work in camp Pastor J. Pastor Mensa. Idin chevi Elohim Yahweh hold mama. Amen. Elohim Yahweh famu yaduma. What the film move them. Unsula mama muhumba sembiala. A 24 wabe where dem poor when him begu ase. Ewa mo. Wanazeni Yashua mezeni dimu. Apostle. And so for a different me show on TV where you martial art where you Chinese for baby martial art even a warrior a bay funkuti a come home and what do you do ma a remember more yeah one some warrior in Clophobi so different or pure in the camp Edi kan hu ni shiwansa na ona nkasa ne mu no ehu ebedi catch hu ni shiw e woni ka de gate na no be 1 minute na ona ne mu no ehu ahoma so bla bonin kotin na wi no min me difu bi wonu wi apostle ye dem ma minimpa obojem ye do bi no waka anaya atese minim bibli atisen buanya bibli na ahantan kasankotin difutumka Jesus ombo ya so meze ni dinko mo ni Jesus ni ko kan ni Jesus no bijane ni wabu ahwefem kum oba be hia na ne ho pa nko asiafo bia wodi na chi wo so wo de ade kata ne ho ya ni pawo ya ko nyajifu nkotin tafoyifo as nsempone nkotin no wodi wo mangana Apostle Elohim ya wenchina papa so do yo so mami asebo quotation mantini angayo kain 30 verse 10
Wow, Isaiah 30:10. Isaiah chapter 30. Ose me nkasa yo. Me patcho best Martin. Kasa da me nko. Waka kire adehun for say. Enne obi timi kwa ka kire odihun for say. Muhu ade. Na so loko no ose ni sofo anya dan. Obi timi ka kire ni sofo say me na me so aso ni tie waje me sofo ohun ade. Nti me ja asore no. Waka kire adefo say. Enne bi musu kwa asore ya odifo ntimi sa kwa say. Enne me nhyem nkom anasma me nhyem nkom. Mon said the three home come. No, so for not catch the members, no, members not catch us off when they say, Shayan come. Go! Monka and the Federation today. No members, listen, Penisa so for the Federation, the Federation in Chilawam. Monka and Nansan. The man is out different, so one man across one car. And you can and that's so much now. And I mean, who was it? And I'm who say what blah but you wait, come away, bomb, we call them one a draw, who do a for way question to crow him, for way Sean pass, and I don't call for the doom, you know, don't Pierre, many baby, whom the Bomodiana for way, question with Dan in Chemu baby, for way go to Fafasha, Sanyama, women, Kwan, and go for midnight, won't be a bonnet, I have Obi kwesi anajuno bi na masie ye anya confirmation is how odifo bi na mo bi sa kwanche se anaju midnight no nkotwa masie ye mesin kofi na na bla bo si yie na wona desie on abla bo si o mi yankom hihya fam wo de na mo gina sasi so ni ye hye osofo hye nkom a amfiri nyame patro yanko ye yemfa mienu bi ni yanko alo patro di ni ba bia kasa free. Apostle. Hello? Insurance. Insurance for all over the world. US phone. Michia US phone. Apostle. Marco send it. Yeah, but the only kasa. So, yes. But the only kasa be free on media. Now, the US ha from. Yeah, make a sure my mom too. Yes, so foodie. Uncle J. Oil. No fun send them a would be oh, you need the there. At December finding from. My mom, Korea. Send me a dear man. You see, I said, yeah, almost a year track, almost a bit together. Yeah, I didn't say, son, a buyer there by Yami, Mrs. Anyone, you were the name to pushing them. A buyer you be so, or your name up on some. Nanny, she good, or your no she. Nanina is she good. Fight up. I feel Nancy Apostle. Yes, that's about what's why you preaching, and because you preaching yourself about the angels, about your angels. Yeah, your angels are watching you. Yeah. My boss one I come home, I'm not sure you because she lives and I see and so maybe yes, this one is yes, the name is I suppose you have one amigo. Make your mistake here. You're standing papa, but say or bad a Juman and Ami. Yeah. Obe pula show. What all the boys all the boy yanko po adwuma and on we di no kwan bone so. O invest in my ya wo invest fa. Into wa so mu development papa bia. Amen. Amen. Bye. Me chair US for nyina. Charlie the house for nyina. The house for New York, New Jersey, Ohio ni. Oh no, Yahweh, Insurance Cowdy, Nursing Cowdy. Fa number no fa number no. Kitua Biansa. My number now 0242 327172. 0242 327172. 02071113337. My number ni gu edina sana eni gu apostle kwa medina sana. Kitua Biansa. Support you. Ne yemfa mra na bibia yentimi mra. Hwe embredo do media transfer o airtime na me atona metia no nyensam keto wo ne hwe course na mafa no e adaje ne menyama nipa se nipa ne nkane hawo no onfa nti asam no ntu asam no wana mo nyesa ka me fa keto bi nka me mfa bio ogbade nhyira wanyi wakoma so ade e ma nhyira nka so wo bua mo obi e bete nkwagisam o kan the book of Job chapter 29 verses number 13 the Bible. But I was Job in the can once and say, 1 hour you ran.
tio ɔma ne ho nhyira ba wo so ɛba no so ɔte yɛ saa deɛ a meka yi boa na de ɔyɛ ayera no memɛtra no a ɔno ɛnteme nsɛm no bi na ɔsesa no adwe na ɔno ho nhyira nyɛ dɛn ɛmmra wo a wo sponsor a me no so ɔba deɛ nhyira bebree na ɔnyɛ wakoma so adeɛ ma wofa la so a ne yɛnkɔ anaa te saa deɛ a yɛnkɔbɔ yɛmmɔ yɛnsamra ne ne yɛnkɔ yɛwia ne abɔ yɛnsamra ne ne yɛkɔ yɛba yɛbɛbɔ nsamra ne ama ɔbɔ adeɛ yɛwie pɛ ne abɔ yɛnsamra ne yɛnkɔ wode kɔbra kɔ ne yɛnkɔ wofa la so a ɛyɛ yɛntwa so ɔma sɛgyina yɛ sɛ yɛbrɛ kora yɛ dɛn aso yɛbrɛ so mepatwɛ kan 1 John chapter 5 verse 19 yɛhwɛ adeɛ bi wɔ 1 John 5 yenim sɛ ɛnɛ ɔdɔfoɔ mi nim pɛfɛ sɛ yɛfiri nyankopɔn mu na wiase nyinaa da yɛbɛwura ɔbɔnefoɔ mu sɛ bonsam ne control world now na yɛnim sɛ onyankopɔn ba naba na menim sɛ onyankopɔn ba yɛasoa me sɛ waba wabɛme yɛ adwene a yɛdi ho no ɔnokwafoɔ nti ebi na mekyerɛkyerɛ wo yi yɛwɔ ɔnokwafoɔ nansea ne mesi anim ɛne ne ba yesu kristo no yɛwɔ ɔnokwafoɔ twadi ampalohim yɛ wɔ ne dinim ɛne ne ba yɛasoa me sɛ emu kwai oyine no kura nyankopɔn no when you nyankopɔn no kura ba no ni kura kro no ene dankwa imankuma me nua ma mutie me ne munwei na munyi mu mfiri dan abosom ho munyi mu mfiri abosom asofo no ho yes montwe mu mfiri mo oba de nhyira obeso ne akwasori a wagye asem ne dia sabre bompa yese oba de ewe so hu mobo no fa fun so nchawo no ma gise che sunsun mra oni paduam no mo ntu no kura wana mo ansa na bewu awu ye wan hwa so ono ntra na sam no nyu tata nkonkwa jim na dum ti amen pastor men say yentu aso de fia pastor ya wen shira pepe odofo living ya wasafo ne na woni wahweye obode nhyira na me kaw se asafo ye onkrabata pi ye main headquarters se wa wo hia market Saba City eho ene ye wo momodin a baby biara wo bia ohwe adwumedie biara di hia ne se wo be fa ye main WhatsApp number no 0244183399 wo fa wo din ni baby a wo no fa text ye na fa wo enkan ye WhatsApp platform no afei so no ye won krokro bi ho no mo a living yawe asafo no enche ebi eba dindindindindi kumase die ye obi oho oboase sunyane ibrekum bibie ni sehwibe kwa itamale tachima aguna soedru aguna kwenya kunkoko aguna nyakrum achime yirebi achimu da baby o mpese ye ba no obobodi baby ye nya domo ye ba no ya so menya eye akosombo mankesim asimfusu boko wa kintampo bupe hohoi living yawe eye biaya li branches ni bi enche bi yeden sase o members wo biaya mabobo di nyina bobo biom no montie ya kumasi wo kumasi ya menso ye wo branch wo da oboase ya sunyani brekum bibiani seshi bekwai tamale tachiman aguna soedru aguna konyako nkoko aguna nyakro ya achime yirebi achimu da asenkegwa somanya akosombo mankesim asimfusu boko wa kintampo bupe wo ena hohwei ye do ba de awase intino wo ho no regions ni nyina no baby a ya wadom omayi omho adi a empanyifo de ato nkrata so a ye bekoto a yaboa boye memasa no ho no we new branch it sabe wote wodi a wofa WhatsApp we na ne yahu ne account o ka ne fe ye ba yato ye member yato yasofo da gum nti ye ba to pesa asafo no bi so eba be won so apese bi ba bia wo no wofa WhatsApp ni hu so mu du be 15 to 20 ne fe ya fedin no ya fa ne fe ye prepare ne ye ma asofo bi di kai nti ye the campaign ne started na ya ba ye ba so a e big crusade ye be no papa obade yawe nhyira bebre enti ye nua no mo ama no ne no momre ntumwe obade yawe onim de oye enti yes enti so yasene ketua bia nsa nokure sele Mr. Kai no bia moa ye nyina na aboa ntumwe nokure o kan bible na o kan the book of Romans chapter 10 verses number 14
Romans chapter 10. Quite. Verse 14. Also, Minkase. Also, the Ajenko was Anka. Afi a bed, a pong crowd, a baby Sabano. Or say, Afi a bad day. And ever fled and ye ever fled the on your day. On Jin, dear. Next a bad day. And obey you wanting what I obey you wanting once a muddy. So, Sankani and Quacasamna. A bed and Crofonati. Nothing once a man. And bones months, Ponzami Samenqua. A bed and obey Casamano. In 2% about crew. What's up, line down? O friend penny for your evangelical team can see a power, your border, ye pushy, ye spread the word of God. You will hear about no why. Let me say, what brabo, and you say, ya will be home about Unya no grass on the qua in church and the bar, and you feel yourself one in some, not protective. Then why my direction? I be first one big me young one. Pastor to us young. Ain't said the woman that's over so Jumedi, Monaboa, not pushy Jumedi no. Apostle number, our person do more cry a fast word 0242 327172 and as a 0207 211 337. Kit will be so modia, not so Jumedi Mona. Your life will never be the same. Na me di asida Emma a year autofix for autofix. A year Jumekua. A car when Juma no mudi, so car say, so car to say, ACSC police station, Frewom, on the top, almost pecky car. Would the car come or baby a omuwa, omudi feeding car no one can feed in at the fort or cano, one tonkas, omotokas, a autofix. You may be a did a faka hubia, when that's a baby with chilla coin, now one more and wow. Fre 0244 282421. And a 0302979424. One ewo Kanishi Odoko Quantum Bonus one ben Accra Academy Gold Filling Station echipe eho enomo ewo nkran memo saranso odofo se de Ghana se de say Ghana no won tenio say Ghana nsase sem so beto asase ewie na be court de ene eya enunti ena eye major real estate for semen control say ban nsase de ene na bomodi aso be hwo mo kira kwan so mo ye promotion pa omo won nsase e wo Kasua papa say eye Amoman Accra Shy Hill eye Chopoli Dodowa Adeso Millennium City J Crodua omo won nsase wo bia amabodi nyina na omo ye promotion eye Kasua Bontrase any Shy Hill is asking the promotion 8,000 tenio titi 80 million 8,000 assassin ubenye bi na 8,000 uma utia 2,000 ombe maw document bi of assassin hu bi no samma 100 blocks and as a 10 bags of cement now they are chassis na kan na utia na kakra na umpe we ya open den bomodia se obehwehwe major real estate for echira kwan fra wonum ewo ahomato fesu na de wo mu bia no be kira wo 0546 393 and 0244 658 148 and 0278 331115 wonum ewo Kasua TV3 of Akon Road TV3 eho ena major real estate for one more bomodi asabe hwe mchira kwan na nso koji asase a asembie ne ho electricity bibia nsuo bibia ewo ho yeda wo nso ase odofo misrew eye dwumedi bomodin na som bomodin na so dwumedi no ma ye cheesy for no yeah aha eye cheesy pizza for nso cheesy enoa na eye den uti cheesy afaso so pizza and one lady hini Ghana cheesy pizza papa bomodia say obewi omo locations bebre ewo enkra ha bomodia say obe pebi na wonso ja odi atwa wanum esan say busy friends cheesy pizza de me baby be so say bomodia say obe hwehwe omo kira kwan na wonso wakwa tobie so dwumedi mu bo ankwagisam pushi apostle na nkwagisam no Abrina Bibiano, Yamfabi Embrewo 0242 327172 0207 211 337. Bomodi Ebia, Jumedi, we a company, individual business, open some bomb debra.
ubo e we dwebe hu doro dwumedi so abomode so be frɛ 0244 609545 0244 609545 so wanka so be ankrofo frɛ yes na fa we dwebe ni bra na mbo hu doro emfa ma na wonya nsampo na wode agye obode nhira so wagibre ahwe dwumedi apostle ewiase edawase Pastor Mensa Pasachi obade we nhira mu amen na oma yokodro na do dia share sa do dia frase dia be kwa wie amen yenyuma ene be kire di wafre obade nhira yenyuma etiefo ni aboafo nso wona namamuso amebetena no enyankopo obosoro ba asase no onyo madoye mame no onyo bia kuma so ade kitua bia nsa oji obi asanye mame no nti mebobodi ni wa ha nti misro ba ade so hu mobo no noa no a oka wa kuma no noa ni odi opeso ye mawo misro ba ade so hu mobo na oyiwa odidi o memu nsada bebia wanya be dia sponsor nkwagesem ama wona ayira no eni so ate won na so anya omo nhira ichieli bia wasafo mewo wiase nyina obade nhira yin no moae na onu twedi ampo Elohim ya wana otiase no a wonwu de bia rada no onu a ebe so asafo no akowiase afa na nyina si anya kwadworo na si esole gina nko ade a odi ebi ahye no wan manyama se afi asase so akọ onhye obi bia ohwe me amen asam na ba wo nchen asam na nyum fro frizu fu apem bia amen onkonko mo same go so enjili ba hospital so no body fit me apem bia mo misi amoa o na fodie bia wodi bia na nya tumi bi ni wa ya pam a misi afọ mo gentwam na sabre omo ontutu wana mo nsiye no sani sentemufu a wanya konta pebu a kire no beda wase se sabre wa hwe me bonu ye bi so amane na onko so 7 years na ye wonyama pi yamapa pi wo de mano wa wonche no scan ya wonsabeka satellite aye multi TV channel platform baby bia wo scan ya wonsabeka 7 years we so dem obi wo kwa wan scan kura wonya akwa channel we na wo so hyimu ho no oba de nhira bebre no nhwe wo so no nyu akoma so ade ma bonu ye bia mane so onko so nhwe nkwagesam na brabo anya sadi etie no oba de bi yine fi wa obi amana enya ho de so nko e de aso no me da masese matie mi chi obi biara oba de nhwe mo so bye bye Odofo sabre weti apostle oku ajiman